Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. That's right, live on AHENKAN933.3 and Ejoda, the 19th day of September 2022. I don't see Saturday be a ya boa maniano. Ye sing Kunyasi Yakopim said non duba bono, and Sana Yabesoria Kunyakasi eso. Amage media who do a canon sabbat to Sodiama. And another day, another week. Yet so it was September, but so many no emo. Yet so I fe and pim you and ye do you emo. I don't pay a radia sadia duma badum so. Osusu say, but Oma from Okwine. Wamusiano Magina 20 radia manaton. We are back on your airwaves. Ah, yeah, Baba Sumo. Our Quine Son Coso.
don't you for God and country, Maakye esin konwa say ya. Ensem no ne ekotwi bo breman de ahinta odoman koma ani krotwi amansa abodusem yesin konwa ne say ya. Na ye de nyina de ama fearless and factual. Eno any ye mantra. Enti ushia wa ka kire say fearless and factual. And I say wo ka Maakye ani ye ajo so fearless and factual. So at you say made us see be na weekend no na bibia bokod ye ensema sisi o ensema sisi papa and anu fear that bepem ene no ensem bebre no na sisi but erade kan ye hunti de bia ibedi nkonim so ate ase na udim say aye kase nso ekoso ewo United Kingdom ninyina efa Queen Elizabeth II ni wo no ehome na wo say aye no kase no ene ochena eni ukwiada na ebekoso enra na wode ne to bama so ma omanfo ewo UK eni ewiase afana nyina ekohwe nani achi Nyankopon ya adom ene aye ne toa so ochena eni ne wukuada ene yenya ne ntie so mo be pen kra bre koso den na uyi nu nso edisi nchen a yen Ghana Hanson sembebre no a koso and of course the on person obete no oye den yen na obete Spare Parts Dealers Association Omo and Omo express one more revulsion adding Omo chese CD depreciation no is alarming and into was pening for her na Omo ye bibi de fa ho or the free fall of the CD noa nan saying as a economy dodo na Spare Parts Dealers Association chese Ghana ehia better economist na Ura Mahamadu Bawumia de wa feli Ghana for poto wa feli poto Enti enwachin so ene Aisha Juan I don't make a choice say bia na mpese obete but we den ya empani so obo 40 de na mo ho apaso eni nti obesante wo wasum obete Aisha you better come about then no you be pick in a different dimension na ye dimu enkomo ye bisa se Aisha ning some ye koswe no I expose the deficiencies in our security apparatus and as a settings and I don't pay ye be mu enkomo na unim se pure water yatum na ene eno mo chese hyase ye nu omobedi nkomo ne biso om se ade nti na omotum because already no pure water no ankasa no omusisi yen omo ton pure water no omusisi yen already eni nti minim enhyehye ya omo agina so minim tumi omo agina so omo person omo san de to pure water ne mu because already no yen na yete se ebinim ton wo car mu 4 cities ye wo ensuo bi wo ho no mate se standard yi mabo ni din because ye no ma ya adwuma pan ni ti mabo mu din no standard no omo ton wo car mu 4 Ghana cities me no na meto standard no enso stores bi atwitwa ye ho ahia wa aboabo ayi ofere sen odan ofuase ne ya yiribi ne yempotem ha no mo a
omo gi free car ni mu 4 cedis ya omo ton omo store mu 6 Ghana cedis enti already no mu kuyen dada enti what locals biem na mo wo e na mo say ka kire say mo say tu nsuo ni mu and I think say it is about that time Ghana for say nkrofo bi person mo fire nsekan di dwa nanka e wo say ka kire say enough is enough mo sorry am so man ni mu ayeden but mu bebre no ya nipa bonefo because sa semi ma dwene ho amenti ase enti wo a wo to ensuo ni 4 cedis e wo car mu na wo to ni 6 cedis no wo se wo ha wo pa ne sen again and then am se mu tumu no o no be say nya that moral right asan to wo die ni mu ana yes we understand so mind mu eniema bebre ayeden but yen so ye ka hu bi we are killing ourselves adentire ye nipa bone for sa enra kwasi da isuma ma nyankopon so mu anyo no omo ekoye dede kwokeka nsem Pentecost CAC Methodist Roman ye ya na asa adware abetena adwuma mu o ye enra ye kwa asore dem ko dwi ye ho koye dede bebre no ye ya na no pai ya sa address asa betena tena adwuma mu. The question we are asking ourselves and say, yeah, kwasiada penya mesomofo ana. Why are we so wicked to the core? What is wrong with us? And then ya den kakra brodo 1 cedi a free system ni mu. In kakra o, ya yi brodo 1 cedi a free system ni mu. We are killing ourselves. And yet we call ourselves say a Christopher. And sometimes I wonder what kind of a Christopher are ye. Ye kwesiada Christopher pe dress kwa so dem ko edede dwa nyankopon asumua na nyankopon jai ayi bia ma ye one day bia nke ma bia bebo na so dem no bom ma no tra we are not some form say hunu free so it's so pathetic na ade baako ukọ da adwemu eso se ne ye ton no oba aboabo eso se ne ye ton no ukọ house se ne ye ton no milk ebinim ton milk no ebinim ton mo de 7 cedis obi ton de 650 pesos obi so ton de 5 cedis ebi ton de 550 pesos. What is wrong with us? Then high and obi ton na de said ye wo pe no ye wi ade asa be ka so man ni mu ayeden. Meanwhile we are part of it. Enye se ye ntia se enima mu ayeden o enima mu ayeden but de me person wo tia se ne se Bible said you open ho anya ntentem no otesa kokohwede obutu kusu anya ne dia so ubebutu so ate o mani mu aye de na nya one day pew e na wodi benya wo ho tse tam enya one day pe na wodi benya mfaso mo so ya mo se foreigners eji mu business aye ya was certain foreigners are nia mo ye su ne ban ye kurakura mo amode tete Pentecost ni CAC aso dem no they will never do that. Omonye we are killing ourselves here. We are near treating and side chira ban ne omo ekeke ka ho so. Ni ewura fi say yenso so we are part of the problems we go through. Why are we so wicked to the core? Aden. And yes. And your mamu bua ye den ate. But mo ma ye nku yen ho. My na okaka unwie ne kan because ye won panimfo a mo so ye di tumi aso mo nsa se e wo se ye de first pa and I keep asking this question say first no ne ye wo pricing control the wo ho sa company no ye da so adwumayefo wo mu o abusumi bi etuo mo ka nti bi so mo say adwuma ben no mo ye sa company no mo check say sa prices we no e fixed nti ti senka kosua okọ ha no mo na 2 cedi anka ba bi abekọ bi 2 cedi say impo ebekọ na nimu a enam so ebi okofa free nkran obe balance loro fe ne nyoma enti akosoro a no enkosoro nkonkoduru ti say 2 cedis 50 pesos ye wo company wo ho no mo adwuma e wo so mo ye no me no kase adwumayefo wom da so wom okotema e bi ni mo da so wo ekwa adwuma ya sori anopa ye adware abetena ha yi omo nso adware pepepa kotena adwuma mu na mi bi sase adwuma ben no mo ye ena bosome so mo san age akatua no adwuma ben no mo ye ana mo from who Christian nation, you know. How do you understand Christian nation? I am say Christian nation say dodo no ade Yesu no ana. Dabio.
nyame som no ene ne wasua a wodi wo adwuma nim nyame som no ne wasua a wodi wo school nim nyame som no ene esu ne ban a woda na di wo ba bia wo no. I keep telling you say eka wo nko a wa adware ho a eka wo nko a wa eyi edan ni mu ho a eka wo nko a na obi amfa na ni hwe wo no nea woda na die no eno na me etimi ka say wo ye kristoni ana wo nye kristo chidini wo eti de mokwa wa sore dem ho bubu aduku akese hyehye ntare akese ndura sei akutia nkrofo kopem na sore obi nso so dress obi nya atade nti ndura no hyede kwa sore dem ho ma nipa nyina hunu sei odimu dress saa de mo ye ne yemfre nyamesum o eye nhwehwanimu ena mo ye no mo wia no ka tam sam ye Christian nation Christian one nation nipa bonefo dɔso wo man nimu mo se Christian nation obi nya no yonko obeku na to atwene kwa because of so one ne compete Christian nation emoja ene bone adoro wo ye ntirimu ama se ode ade e boni nwie pra na kunu kwa mfa ne ho Christian nation hwese de de galamsey asai wo man yi Christian nation pesamin kuminya nti edan ye nipa dam na ye tu galamsey wase enti o ma tu galamsey ni wase a elubo ena no ne na etwaguo wo social media so edan ye nipa dam no ubo wura dan ni mu a ayi fridge si ho TV si ho empa si ho akonwa si ho ya sese dan ni mu kama nanso dan na se no ye tu ase nyina de galamsey eni nti se ade esa no wo koda na ye se wo de ade ato sa galamsey ebonim no adaso. How wicked can we be? We are there say friend Christian nation. Moma ni mugwase aka nyamesom no. Nyamesom ne say obadwene wo man Ghana ho. Na ye di tumi bi hye wo nsa wafiri wakoma mu ne wo pem e de aye adwuma no. Ene pesami nkuminya nti se oman no eja be tom kura a wo pe. Pesami nkuminya nti enye NDC nete so enye John Mahama nete akonwa so no nke jakura nto Ghana mu anka Ghana eja ntom enhye oman no. Pesami nkuminya enti enye ono na ti microphone na chinti no anka ne boss nyina di. Pesami nkuminya enti ne yonko kwafuo mu akodo nkadua kra mu mmani nku no ye wia ni ase efre ho Kristofo man ye gu nyame adwuma nani mu ase ye gu nyame adwuma nani mu ase ya ma Ghana ye dindindindin ya ma ye ho ene atim ene edan untumi han because onu fie wura ne nyono a cement bo ha bi aduro enchense bo ha bi aduro ye wia ni asan dada ye ho se ye si affordable housing ya pedin kama de atoso se affordable housing ni ye bi se ho se ade na amatu din se ye affordable no enipa dodo sen ene betimi afford ye ti ha yi yen salary ye je ka pra ni takuni nsempo yi sa affordable housing no obeboa usika no mfie dukura ntumi nya bi untumi nya bi ena ye dada yen ho eni nti obi susu titini mowre mu an wotimi etwa blocks na otumi si dan a o de beje atwa mrebo because obi ene wono mu a obepese obebu ne pagu dantuom obi oye business bi apemfa so eti ya mama ni mu ayire tawe ene nyina atim. We are pretending that things are right ene de wo man ni mu empanimfu a yedi tumi ahwe mo nsa wo se omo na omo aba na omo se free bi affordable housing adankura 5,000 plus saglami ye jaye gu ho ensuo to awie bo na egu so and we yes see climate change nti weather na sesa bepem sa abere nyina ensuo de fefe na sei ensuo aboro yen ya na de fie ne de abetana ha ya de yetimi sori frifie bi mu o na emom ye ba na ensuo buru ye obi nsuso oni ba bi da ensuo ne toyi nyina wadamu a wapoa ne ho ye ni abadaye ye nwini ye nwia ho na tse eya mitimi tena asidi na mere se na yen kura adwene ben na da ye mu bitirim se ni nwia ho kire no e wo se nko tena asidi se eden na mitimi ya me nwia ne ho kire ni
ahotire bibribe no to obetwa no emfa no ho. The rich will continue to be rich and the poor will continue to be poor. And only a mantra, we find it so good. Na okura watiti hu mo weremu a wa bia dwuma no a wo se o boa na watimi afa nipa mienu miensa no. Onipa da sani o. Emre bi asem a papa bi kan ye, o se me de me no ye de bia de mbeko bia mi gu nnwuma o. Asem a wa bia na no ka. Oye ECG boss. Ghana Electricity Company of Ghana oye one of the managers ni bi. O se me de bia de me beko ni mi gu adwuma. Bia wa no aka sa asem we se o de kana metata wa we anye ya meme ya gu no. Asem obi na no kano no. And these are the kind of people we have. And when we are talking like this, I say asofo ne nya adwuma. Hwan ka kire o? There were genuine pastors who are preaching 24/7, who are always telling yen say yen sesa ya adwen, yen na isu ne ban padi. You are so far genuine. They are doing their work. Apostle Eric Nyamiche was Juma as chairman for the Church of Pentecost. And then transformation they have bred the Church of Pentecost. Oh yeah, Pentecost nuclear when ni jekeke because who are candifu a omo adwene mu da ho. Who are candifu a omo dwen hwe nkan. And then omo making available class say bibi mpo enti na wantimi ankwa sori a utifi a utumi join wo mo service nyankopon. Enkrofo bi a TV ni bi anwom any concert no mudi yi. Enti yes, we have certain men of God e Ghana ha no mo a se me simi bodi amebodi ni bebre. Omo ye nyame adwuma no, omo ka nyame asem no, but asem ne say omo kan yetie, ye de ye adwuma. Ye mfa nya adwuma. Se asem wade bia ekotie wa sori dem de ye adwuma menua. Anka ye ho be kire ye de but nka enye kakraka sei. Die ntia me sorry Monday na me ba na mani abre no because he utie preaching na ekoso wa sorry dem na yet enipa ya asobra kire ya aso odinfo a aya na sometimes a mind boggling and I go like you feel see why na ye no. Okay, kind Bible at the book of Chronicles. I would want to believe say Second Chronicles. Or senka me mine or mine no amabo woman no. Ma desia no senka omu be ja omu amumuye omu be ja omu nsekuro na ntintwitwa. Bickering, jealousy, envy. Atirimodin senka me mine be jai na omu atonsa frem ye rade ma be di hene wo omu abra bomu a anka oman ni meye ni yi. Why we call ourselves Christian nation and yet we are suffering? Yet a lot of people as we speak, we have rendered them homeless. And so to say, na unam kuromua, ebi amomo hane de ahana kwa more of abusia fie nti na eden obi benya ba bia da nti ye kan say obi nti ase but wo kokumase wo kotakrade wo konkran na ensuo ne ye fonfon sei na wo hwe nipa ma ho kira kire wo mo a ubisa wo ho say eden kra na ye gye eden na ye gye bebrebe nyina one day ye gye ni nyina de ato ho mempene enkrofo bi atena manso ho 20 something years. They say ma omutirimu da say we say o give you up na on mine no a stand still no on mine to me kwananim there be a man itirimu da for 20 something years. What do you want? And then I want hwehwe biem and I want because of waxing tea. What holding the rest of the people who progress into ransom, and you think you are too powerful? To me be a susene wo de na eba. To me be susene wo to me no. Sa to me na eba. We should think about our fellow human beings.
some of us we are so into too wicked. One na nya adwene a e wo so kun free ho no. What is it? Already hunu ye mobo. Ami fa wie mo brem fa ma na fa ye fa sports. Ento aso. Emfa ma wo. We about to read my breast say na ebesia kwene da mu ni nyina. Monday, the September 19th, 2022. Insuo no ebe petepete no kre abore yempa. Insuo no ye fansuo me na be adwuma ne. Insuo na ye ho adwuma yie. Na o kire se ebe koso aye saa. Ebe koso aye saa. Ene da mu ni nyina. Say ya. Enti ye fwen to kakra na te na sa miam sa kopim anwumre. Ena o se weather no sa na be ye. Enti anumu amane na me dia ma wo no. Ensuo be koso apetepete wi mu no. Ensuo be mu na eto kakra na jai, eto kakra na jai. Ebe ese ya na we okuani bi be fam akwakoye kua. No wa se body o, se banchi o, se dien yo. Na wo de aba efie. O fasa twetwen mu akwafuom na wakotwa bode na wa bre no na odi aba na odi abre obi ono so ti krom a wo no ne de ne se ototo bode na ono so akoton okuyani ni tie o okuyani no fa nsuo mu akofa bode ne de aba no maame no se papa no ono so toto bode no oto no dodo no ono so de akodwam na akote aton wan no ono ti krom nu a ne nan ka ne nsanka no ono koto ade ne fofofu afiri kurani ne ho aka cha ne se we kura me di kwe ya nto no aka ne toro kan na no akutu bi a esi ye fie ena ayi mai ya toto yi bi ese wo beto akutu no na dia no mango no no yes wo pe on pe kutu mango ena so okay sa abrofo mango ya na ya atatwe yi obae o se yen kan no se miensa unsenum emfa ma no 10 cedis yankan no enum o ade akase no yankan ni num na onim sane ono no ton num no a open 10 cedis no o de kwa onim sane oton baako ono ton baako 15 Ghana cedis enti okuani ni ko wuram no akofa bode na ba ahasuemu na ono oba no adwarete krom na ono atore fofofo na odi badwemu a yen ba beton na afi ono teton no 10 cedis 5 cedis 10 cedis 5 cedis ono momu nim nyansa chen kuani no erade nhunu ye mobo ede nyame asem ye se de bremu na ade na dane enti mom ye mfa we no a midini nsesan ofrem Obuoba Ofori Amanfo kotoku meyo yatena se na sene ya sha ase ese na ese ya opem se ye bepon ye mfa sports ento aso mu wi a ye besan ababio Abozeke Sports. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Eda opoku. Eda Obuoba. Endra yesi uprichi ye pa. What way? What way? What's meti we? Na oyensem tro ni mi yensem tro ni. Hey. Matias na me ka kire wa se meti we. Afena me hu se the way we you hwehwem na no den pa. Chama. Opoku the preacher. Eno na me ko preach. Say da no on say eno me ma quotation 10. Eno ma quotation 10. Na say enye quotation dodo a wode ma bata. Eno me adwuma. Eno. One is our own. Meti ni nyina bi. Meti ni nyina bi. Na wo sen ko wi ombo afore ye ma wo. Afore no emayu. Afore ni nyama. Ema. Ba beba. Ema. Efun kan say di animu nche beba. Enti ka kire nse afore ni mai tu onye nyama.
What in Granny family so? So when I walk into the miss, me fast say, "O ka jan say me ntewe." I want to Hunkana. Metina humano. Yeah, chokro. E o masu. O ba be ye. Technician ba ko boy boy. And we no so crash so sa. Eno so sa o twetwe nwom no a. Na no so twetwe ne mu sa. Nti obeye nyina. Okay, obeye. Enso no so ato. Enso na bomia na me dey. Free na dey buy. I tell you. Chama ani awo be de. Asa metra ade anyunyu we mu account. Oh, ene minu ani we are. Why yes sia. Me sha dware a bi dware na me say, "Hey." Enti de ye komu nyina no. Eno de obi anhu. Oh, ye beka so akwaji skaduru. But nyame adom. Obeka so akwaji skaduru. Na nyankopon ka odi ne ya. Na fama wa. Oh, akwaji skaduru. Obi betimi atena ba bi one day. Me pa de nka me tibia nka me fam aba. Ghana no hia nduro ni ha o. Who said that pen fiam? Abrofo no na on ya gu na chi na minim se abrofo no so mo giska abrofo no so skaduru o de a de koma na se skaduru nko a obi ti ba bi no ntumi che se wa giskaduru na wonim sa akwan no ya de giskaduru na wo te ho ye den na bisa se hwan empe hwan ne nim mo mpeska kenye ska nka betu kwa free nkran to abetra kuma se ska sanka na kenye ska sanka so lanka abeda na watwe nyakopon mipe fufu na nyakopon de abesi onu adi endra faketo abeje kese na mo nsoso mo ye wo ayi sa no enya wo kotoko kwan asema wo kotoko no o na mimi ni kotoko aya unse aya mitibia ana me ho ntre me ye o be hia mi bia mo ye faketo abeje kese ye enu ase mi da hwa na adwoa be level mu obi afre me si wani ewu oh enemo e won namu no the offer me oh phone so ntimi pick and na say na wo mani so na me say hello si wani ewu si waji wani so but one kasa ye sekoto kwa woda ntem minim die ntia o na me no atema na ntem kwamena ni emenya kotokoni oh masa kwamena me kotokoni oh masa oya kotokoni 100% telephone e beje jimi oya jebe telephone ade usuro hey asewo opoku se mo ye kotoko enti de fa say enti kofi agiri so ye dai ejiri ya hasini papa ya ti ono so no oye hasini but oni akukuduro enti pale mi se me hasi ye die baba me kasi ba charge ni wa kotokoni o efia upo mo ye kotokofo pa o de nya botre hasini mi zo am nya kotokoni baba o enti I put it to you ya kotokoni empale me okay empale me na ububu wani se bi nyai ububu wani se bi nyai sa baba no ade kuma se arehosi ho munya nhunu hwe o we ya friend faketwa beje kese ye Zama musa di kan share munya nhunu hwe o ma mimi ni kotoko bat enu ade wana kotokofo ne kom se na ma areho edi ti no da ntem no Okay, come na yonko. Good day wisam fantastic and from Medina di Joshua Kabina Ejenim Obeti Wobrempon Opoku Wari Enkan afe abrantia ne Yosef Ajiri enso eboa ewo chiri sanso na Roman Achete Rat enso eboa yemfa seda no ema unnatural mineral water enei unim se nipadua no na se insuo edi makotene be se 70% ene no wanya super anoma eya na de hobby na ene de brel mentis kan koton su a obesan tiska eda ko hospital kopiem na koje unnatural mineral water ibi na bobo na bibia nso enkoye emfa ema inuani dro ewom tu onoma esa yare no ne sanso eboa ekutia yarewa na se wo mu nyina nsuo emunte na se eye ema nipadua na nkasa ti kona kwajibi na bia nso enkoye emfa ma ebie nde no apunsie bi na usie anase engagement bi na oye eye na oye party na oya mepacho nsuo a na se o save wase a ebetinya koye dia man eno ane unnatural mineral water mekai na se efi odan ekopie modawu obi bie ni boot okoyi nsuo a unnatural mineral water yi na se ba se curtains no insia na guma omobo traffic musa menjeja ho kora kwajibi na bibia enso enkoye enfama FDA agiatum ohwe achi akwana pese otubie na otonwa na se ye ne eya achimodan Ghana Commercial Bank na car park no ebo nhwanim pe fe number yi na fe nkoma ka weche nyina no je fa fimpanifo ho na ba na 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 091 0500 231 091 from Bejoso na fe nkomodie no enso atwa so afi ho
Pacific Mars Enterprise so yasin anopay na Pacific Mars Enterprise brai ye niam papa ne tonton oba achim dan suaduro patam ho a eho ene ebutu etibra na beji niam na so fa kosiesie wo dem sei enete ye tonton Charles ho afi musical instruments ye tonton bi pumping machine galamsey fo no pumping machine no ye de papa e de aba afi hand dryers uwroma ye betima ma bi grass table ye tonton bi enti Pacific Mars Enterprise bra beji niam we na walanti eda so oto ya udi kofie na problem biaba o de ba ye betimi asesa e de amount afi santoton ena is electrical fans ye tonton bi afi television set e 32 ekosi 74 inches oba ye betimi ama bi enti Pacific Mars Enterprise bra na beji niam papa na fa kosiesie wo dem asole fo no afi galamsey fo na niam papa no ene ba achimo dan ye ni suaduro ntamo ene ebutu checkpoint obaba ne ebutu uwroma fresa number way 0547 71 6580 0547 71 6580 and I say 0542 30 87 30 0542 30 87 30 Pacific Mars Enterprise was a bra ne ma papa fie ni ho Yanshan Samna say MFF on na fe yanhwe games ahodo na wotwe wie ye top from various European leagues ni emuna say na esi etie our French league animo match day 8 results ni say na koye ya Azure and no run game no Friday na eba so ekoye 1-1 afi Saturday no so no games mienu anso eba so monpeye etna fechi Strasbourg bon kan mienu a Strasbourg fo no omonso omutimi eti kan baku Lille Metropole anso achi Toulouse chene kan mienu Toulouse fo no omonso omutimi eti baku afi enno game do na enso etimi etwaso ball boku and the Olympic Marseille etna se ani Rennes Ecotier sa game no ekoya 1-1 afi Brest enso etna fi echi Ajaccio ebone kanimba akona ne no Ajaccio fo no nkunimdie no so eko edi emamo afi Nice etna se ma Angers cheno bone kanimba akwa Nice fo no omonso omantimi antisa ekan elho afi Clermont enso etna se ese kanimba ko Troyes etusha ne so ebone ni miensa Clermont Foot nkuguo ena eko emamo afebol boku andeni 90s enso ni lens game no go bia entimi MPM sa so na Olympic Lyonnais enso etna se ma PSG et koche no boneka ni gbakwa Leo Messi na nya go no enso de ma boboku anden edi PSG a edi mu sunsem no jede ejao yen ko the German Bundesliga ma day 7 yen ko senior results no ekoye Mainz 05 etonsa edi fe Hector Bellerin obi ahye nyon no eka bako Osberg enso timichi Bayern Munich ebone kano bako Bayern etimi afa ball Antwerp enso ewo Borussia Dortmund etimichi Schalke 04 ebone kano bako Schalke etimi ante Sasuna Stuttgart etna ho Emma Eintracht Frankfurt ebone kano miensa Stuttgart eti kano bako by O for Leverkusen eton sare fe Werder Bremen obi ahye nyon eka bako Borussia Mönchengladbach etimichi RB Leipzig bone kano miensa Leipzig etimi afa ball Antwerp Union Berlin enso timichi Wolfsburg ebone kanimeno Wolfsburg etimi ati Bochum etonsa adife FC Cologne obi ahye nyon eka bako TG Hoffenheim etonsa adife Freiburg obi afa ball Antwerp table no enie team efa no Union Berlin ewo 17 points ono dikan Borussia Dortmund ewo 15 points Freiburg ewo 14 points RB team efa no na ise TG Hoffenheim ewo 13 points last train Stuttgart ewo 5 points afi Wolfsburg ewo 5 and Bochum ewo 1 point afi Italian Calcio Serie A no so say na results no eno so ekoye Sarantina etna se Lecce elbone kan mi no Sarantina for no mtimeti kan bako afi Saturday no games no etwaso Bologna enso etna se Empoli elbone kan bako Bologna for no omonso omantimi anti afi Spezia Calcio enso shekan mi Sampdoria enso eti kan bako afi Torino enso etna se Sassuolo eba chine bone kan bako a Torino for no omonso omantimi anti enra games brona na eba so Udinese miensa ama Inter Milan eti kan bako Fiorentina enso shekani mienu a Hellas Verona enso entimi antisa ekani bi elho Africa Monese enso etnase ama boboku ande Lazio ebone kanim enanya Cremonese fo no omonso omantimi antisa ekane wa Atalanta enso kopien Roma fie ekobone kanim bwakwa Roma enso entimi ante afi AC Milan enso etnase ma Napoli etne
boneka ni mienu a esifo no omutimi ateka no bako Monza enso sheka no bako ti a Juve omonso omantimi ante Yanko La Liga Monday 6 no say ene koye Real Valladolid bobo kono tena ho ema Cadiz ebe boneka no bako a wantimi ante Baba Idrisu ni team no efano Raikano enso etimi chi team efano Almeria boneka no bako a Almeria etimi ante FC Barca etimi chi Echi boneka no miensa Echi etimi afọ ball anto tem Robert Lewandowski ebo brace edema Barca afei team efano Valencia etimi chi team efano Celta Vigo boneka no miensa Celta Vigo etimi ante Atletico Bilbao enso etimi chi ne team efano Real Mallorca boneka no miensa amuso etika no mieno enua say ena games no koye Osasuna etna ho Getafe be boneka no mieno Osasuna etimi ante Villarreal bobo kono ehye bako Sevilla etimi etika no etimi efano Real Betis etimi chi team efano Girona boneka no mieno Girona etika no bako Real Sociedad etimi chi Espanyol boneka no mieno Espanyol etika no bako esna big game no etimi koso Los Blancos Atletico Madrid etna ho Madrid eko boneka no mieno Atletico Madrid etika no bako table ni Madrid abo 6 matches 18 points Barca 16 points Real Betis 15 points and Atletico Bilbao 13 points last three no team efan Real Valladolid 4 points Cadiz 3 points and afi Echi area 1 point afi English Premier League no so no say ina esi akoya ye wey match day 8 ena eba so Everton etna search West Ham bonekani mbakwa West Ham anti Brentford enso transfer Arsenal bonekani miensan Brentford enso antimi anti saka no ho afi Tottenham Hotspur etna fie enso echibobo kwande Leicester bonekani ensia ama Leicester for no etimete kani mino afi Newcastle Bournemouth game no ekoya 1-1 Wolverhampton Wanderers etna Man City bonekani miensan Wolves for no omantimi anti kani bi ho sanso na Aston Villa enso etna fie Southampton bonekani mu bako ama Southampton omonso omantimi anti Nottingham Forest enso transfer Fulham ne bonekani miensa ne no ne Nottingham Forest omonso omutimi ete kanim mieno table ni senesi ete abobo kwandin adedo ni chema Arsenal wahuri adinkan owo about 7 games or 18 points enso Man City enso about 7 games onso 17 points Tottenham Hotspur about 7 games onso 17 points idimu nso sam yedi eja ohwe Liverpool dia na 7 position Chelsea about 6 games or 10 points Liverpool it also 8 on also all 9 points midi munsam yedi eja last in West Ham Nottingham Forest and Leicester twatwa idi munsam no yedi eja enra guramu ana yese papa fa Mr. Don Carlo Ancelotti after say game ni be yom kwacha Atletico Madrid bon economy no ema Atletico team baako pe eno breaking in Milan so bianko no fe onko join na yese ni countries no munkosi akan famom na kono omukono hwe eno bia anko fa ipra ama na mum players na omantimi na mo antimi join on countries no omude omunguramu na fe debia no train no enso entimi koso papa fa Mr. Don Carlo Ancelotti se nra obi ahu Madrid team no se Karim Mustafa Benzema ho oni ho Madrid no catch other teams no se oba be sha Madrid prepare hu yesa se Madrid afie ese so mutimi je La Liga eto aso kwaje Champions League no we sema papa fa Mr. Don Carlo Ancelotti ka yedi munsam no ama anope yenjina Carlo Ancelotti nsem no so na fa yensi from bra fe fistam no enso enfa ento aso yen hyase enfen feed the Black Stars of Ghana unim say yade no fa kensie baako edomanim 23rd of September sa big game no baso ewodo nchema stade Ocean ewo Leve France 8 o'clock ho in a Ghana Black Stars and Brazil enso edi eboni omu wi 27th of September Ghana Black Stars in Nicaragua enso edi eboni o Francisco Atis Carrasco Stadium eno no ewo Spain on a sa big game no enso baso na reporter yet ni say ena in a camp ABA intede na hoboboan shase ne ahead of the big 2 games that Black Stars in against Brazil in a Nicaragua national team no yeguso dia yanko Kumasi Asante Kotoko player abrate fan Frank Ntura Bella abrate ne betodwa so obeko onko sese dia ejebu ejetimi abedwanra owuramu ewo Egypt Emazri abrate na akwasign 3 years contract na sika mero kasai Emazri for no ebetua de Kumasi Asante Kotoko no eye $400,000 ena Emazri for no ebetua de Kumasi Asante Kotoko o convert ba Ghana schema eye 40 billion ena mero kasa Asante Kotoko ebenya edefi Frank Ntura Bella na brante na watchu biano anase busumi biano Emazri for no ema no $25,000 ena brante no kwakwaje yakwa brante fan Abdul Momen ena brante no so making it derby ede matime fan Rayo Vallecano na brante no making it derby no wose na nia timi agiye pa se at long last no ono so timi akopie mo e wo Spain na okobo La Liga ne bi se na kwamna edi
kandi to dwano se Blasters of Ghana ene eno share champions no eno Kudus Mohammed enso etu free Netherlands me no kase wakopie mo e France enyo no kwa abrate fa no Daniel Amate woni abrate fa Thomas Tepate abrate fa no Jordan Ayew omo so etu free England me no kase matimi touch it down e France omo so e kwa the Blasters of Ghana ne preparation no etimi start and first training no e ba so Ghana time no e nyumire 5 p.m. and papa e fa no coach Otoado Chris Wooten Masadi Dramani e be on first training e dia ma the Blasters of Ghana yaka munsam no e dia kire wo afa Ghana na se bet power Premier League no so no match day 2 no etimi etofom na wotwe wiye e hyase efiada no Insuatreman FC etna fechi bebiani Go Stars e bone kanin bako Samuel Ofori Amanfo onya the only goal no enso de ma Insuatreman FC afa Saturday no games menu na ba so Dreams FC etna fe o theater of Dreams echi Kodokuru Royals e boy kanin bako a yenso yentimi ante Abrante andem ade Huza Fali nya the only goal no enso edema Dreams FC boboko no afa Accra Lions enso etna fe echi Karela e bone kanin ma Karela fo no omutimi ete kanim e bako na se Enoch Abranyo Abrante a na se otika bako edema Karela afa Daniel Awuni na afa Samuel Jima nsu yamrante a omujom na so ebo 2 goals no edema Accra Lions boboko no afa Enra Games bi na enso etimi eba so Tamale City Transfer Legon Cities ekochine bone kanim bako a Tamale City fo no na so mo so omantim ante Ahmed Rahman na ya Abrante onya go no edema Legon Cities afa Mediama Sporting Club enso tena fie eche RTU elbone kanim miensa ma RTU fo no omutimi ete kanim no Isa Kaku ya Abrante obo 2 goals no edema RTU kwasi do nso bo 2 goals edema Mediama na fe Kofi Asma enso nya go no edema Mediama Accra to forget na fie Accra Sports Stadium oni Accra Gate Olympics ade wintam so ekowie se Mobia team go bako ere to nyon kwantem krodu yadom eteka no ere ma hatofo kwa bra na receive Razak abo first goal ere ma Great Olympics ene games winu na eba so ewa compact taka no FC Samate set na fie oni brekum Chelsea ebo sanso akenfo sabata fie o kuma Royal Sports Stadium atunsa da fe Green Stars no the game no ede aboni na made to no table no ohwa say enete Mediama Sporting Club ewa 6 Dreams FC ewa 6 Olympics ewa 4 brekum Chelsea ewa 3 Ghana Stars ewa 3 Insuatreman ewa 3 Accra Lions ewa 3 Karura United ewa 3 Wadako Kodokuru Royals still yewurom yenso yewa 3 points ewa ho na ohwe last 3 na enye bibiani Go Stars ensu NB King Faisal NB na Tamale City NB na big game na ekwo so ewa Dawuno na ye ne set abroad coach Adema Kodokuru edi komo enyom se coach game na kasa ba na wiye omlante no uhom say set abroad. Well, I think we didn't play like we want to play. We lose so much the ball so easily to the opponent. But I want to give credit to Dream FC. They were the better team today. My defense very disorganized when we got one central defender out. Then we have to change 3 players at the same time. We were a little bit disorganized, and all of a sudden they got a goal. So I think we were just a little bit we lose focus, and that was the reason. Yeah, that was going to be my next question, but have you just confirmed that maybe those 3 substitutions that you made disoriented your team a bit, and that's how they got the goal? I think that was because the defense was not organized, but we were forced to do the changes. So, I think that was the main reason why we lost this game. But however, what are the positives you can pick from this I think it's a great game at the end of the day. We came away, our first away game, and narrow defeats, like you said. So, I mean, the guys have done well, but I wish we could do better. Papa ono no coach Edema Odako Tokurias set abroad o se ru baby na ni defense no na kwan dem na nyenyenye eno ka ho no ye changes na nyama ankoye obekọ fie na wakọ back to the drawing board na wakọ ye hyehyɛ de aguso yame adema weekend omni Insuatreman e wo Cape Coast Sports na obekọ ma twobodi afiwem na amako Tokurias agene 3 points owie pe na opponent coach Ignatius Oseifosu enso chema o se do chemu wo first half no ma na ade no mo erashe afi no mo multiply box ni mo afi do chema na se cross no mo ye no na nyina ekwa away afi passes nso na enkoye na second half no osin komo no catch place na omutimi bounce back ebenya one goal buaye ma Dream FC enso edi enkunim. I think we were rushing in the first half. We kept on losing the ball. I think this time we wanted it more, and so they wanted to do it quick. So we kept on losing the ball in the first half. We couldn't multiply in the box, and most of the times we were, as it were, too far away from the crosses, and we're not giving the right passes at the right time. So at the dressing room, we just told them
the technical team told them that they should be calm on the ball, keep the ball, play to the rhythm, pass them around, and they will get tired because they were in the first half very compact. You realize, and they were using a lot of the long ball, so it became very difficult to press them. So there was no need, like as it were, to press them high. But when we came in the second half, we wanted to gamble and risk, and we had to press them. And so if you saw, in the whole entire of the second half, we're playing them in their half, and I think that's the trick for us. We multiply in the box and we got the only goal. Into we pen no san HM say on the doom steps now about last is no here goal some consider here and it's any clean sheet management capable na afi wa ba no defense no oba ye ho adwuma pan ye also the chemo Kotokoreans game no eboy ya unyu Kotokoreans for no o mantimi ambo one shot on target kra yes defenders no omo eboy man tin say my Ignatius or safe fosu esan edeka ho. As I've said before, my basic mode is to keep the team defensively solid. And we know that when we can build a solid defensive base, then we can score more goals. Bauer didn't have anything to do on goal. Never had one shot on target from them. So I think we are working defensively. We just want to take it match after match. For us, that's what I've said. Last season, we considered a lot of goals. And the goals we considered were like 44 goals. We kept like 5 clean sheets or so. So our basic target is to keep clean sheets. And once we can keep clean sheets, anywhere we fall, we know we're good. I think it was enjoyable, just that from the coach's perspective, the balls we were losing was not good. For me, build-up was excellent. Midfield combination was good, but in the attacking play, we couldn't multiply. In the attacking third, we were too far behind. So on a scale of, I think we were 60-40 enjoyable from the perspective of a coach. But I think from the supporters, they saw good passes around from us. And that's what they wanted to see. That's why you could see even when we were not scoring, they were cheering the team because they knew that the team was playing good football. Inti ano anensa upon edi tudwa owie pe number 20 man edema dream selfie Sylvester Stemba ene no man of the match ne ogisi na so ono so wie no koma we no so odi ejai. I'll say 2 wins in 2 games. We came in prepared for this game. Our mentality was just to win. And you know, playing your first match in your home, the crowd, we need to make them happy. So we came out all to win. What about, I mean, you got it. Your coach, Ignatius Osefo, he came in last season at the end of the season. Yeah. This season has started with him. What has been the key message from him that has kept your sheets clean and has kept the victories coming? When we started the preseason, his mentality was we shouldn't concede. So anytime we step into the field, we make sure don't concede a goal. It's either we score or we take a point wherever we play. You had a great game today. What is your personal target for the season? To keep winning more man of the matches and hitting the target as well. We Simba Sylvester man of the match Dream Service Kotoku we Sama odi etuda. Ghana rep in Africa, Kumasi Asante Kotoko, Enra Bridge Boy, Kumasi Babayala Sports Stadium, Emra Timuno Ewura Mo Beni, Ekwachi FC Kadiogo, Eshomo first leg, you know, Nanko Bien Msenkenua second leg, Kumasi Babayala Sports Stadium, our supporters and Aquasha Homa Dear, Kakotoko, Ebetime Dinkunim, Yadi game Nisha so, and a 15 minutes FC Kadiogo Fono Eshe, Kotoko Beti, Crown, Kotoko Entimiante, Ya Ofia Mrante starting game Nema Kotoko, Enye, Danladi Ibrahim, John Tedeku, Yusuf Barak, Sheriff Mohammed, Christopher Nati, Enoch Morrison, Isaac Opon, Richie Brodu Agadas, Samuel Okocha Boateng, Afe Steven Abrate Fan Steven Mukwala, and a George Infegi. Na game no berry and a referee say, Yamfa penalties and kwashe so. Na Abrate Fan Yusuf Barak no akwashe, Enoch Morrison no akoba to achene, Nicholas Osei Bonsu no akoba to achene, Abrate Fan Solomon Safutela no akoba to akene, Afe FC Kadiogo Eshe 3, Kumasi Asante Kotoko Eshe 1. Say FC Kadiogo a qualify Koshia AS Vita Club, Omufri Congo, Kumasi Asante Kotoko, CAF Champions League, Omufrim, CAF Confederations Cup, Omuntimin Kobobi. Na yadi game ni bewe ya Kotoko, Eko form basi ya kono, and a supporter is any munye hurowi, a huro pa mudi huro Kotoko boys no, yente kakane fi yanswalenko. And now who say ma esi o kwabena yes anya semkida Asante Kotoko boys ni ehuro na sabia yusu FS Edema Place ni niam no mse na ne amponsa jaye team to onako na wo ba team no wakotu Tonwura Place pa wo hwe Kotoko Nwura Place bia na ne amponsa do ma pa kwamena wi ya ba bi chirichiri kakra e ba be chirichiri na ya preko enso e coach Edema Accra Great Olympics
ono so no big game na ba so Kumasi na ba kon so top form wakra ochire ma draw na no omunya against Heart of Folk no na say Heart of Folk there you say win now no yentes ma ya pre kon to dwa na yem fancy. I've played against better Hearts of Folk. I played with no, well let me land. It's just the second half of the season. It's just a second game of the season. And I can't use this match to judge Hearts of Folk. Secondly, whatever Hearts of Folk does, it doesn't concern me. Because like you said, we've beaten them how many times? Both the home and away. For them to get a point, it feels like a win for them, Abi. Enti ano ane sema ya pre kwadi tudwa on this note international fan fan seminar ensi na Obuoba Ofori Amanfo captain in the morning on fa match show no ento asumidin ya de Joshua Kwabena ajenim oche eya branti ande de oberempon wo poku adon bitabonka afa Roman Ashete rat eboaye sanso na Joseph Ajiri enso eboaye from afar ya sore so captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo at the match show no ode to aso. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM Onyama achi o Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM It is
It is well with our souls. May the good Lord console and comfort every broken-hearted spirit and heart. Ewe Yesu dimo. Amen. Yeah, that's the sports in the Bremo. Still live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM. Siman Wedia Sam Miensa and Abuapa and Opanon Son Ehon. Medina Society Obuoba Ofori Amanfo. It is well with my soul. Na weekend no, me re hoye pa weekend no, me re hoye. Se onipa on Friday obe juma, se ne Friday me be juma no. Oh, wa be na juma. Na ono krampo kra no. Eh, wi ase. Ono no ba adwuma no oti se obi afrim na oti se obi afrim na se na no de ahokeka ne ho adwiri na ye ne nwanwa a wode ka no na onim se wono so ye na adwuma wie no osore a ono na aduru ne so ewi ase abusia moma yenya ye neoma sa kwantufo wate me say moma yenya ye neoma se ye akwantufo che se ebia yo mo ho ana nwoma ebia yo mo ho oman ni ye media kuro ni ye media me na me bra so me di me bre onipa kwa adwuma Friday a ne ho odin waye na adwuma a wono tisi obi awu kura no ne ho dwiri no a na che se utie nsem a na wokeka ade na ye ne nwanwa afi wono no wie adwuma 10-11 p.m. na ono so ne braso wa firim sa na tie enti moma yenya ye nioma sa kwantufo moma yensusu se yaje politics na ta ye ni ase too much no oh udidi kura ye de MPP o fa ha ye de NDC o se wo home NDC o fa ha ti se ebinum aye ne sa tantan ama o home kura mpokura na home bebrebe nyina one day pe na ye jani nyina mu de ato ho hwe me ne wo yegusu aye kasa yi se busumi September be kwa awiye ne nyina akura te ase se busumi be kwa awiye na ewiase mpokura ansei minumi enu yenim even anopa ya sorry yenim mu asem but be hwese de enipa anyame ama de ache enne no ye di akokuro kosem enne no hwese ya dream bone enne no ye dream bone anopa ya sorry a impo yenim nia enko si anwumre ne yebesie no enko pem anwumre ne yebesie no yenim o yenim obi enu wan obedima ka tam si wonim ne yebekosi anwumre pade ahunufo no a omde ba ensuo beto akosi anwumre no omde de omahunu no but nyankopon hyehyɛ yemu no onipa da sani ennim but mo hwɛ de nipa kyerɛkyerɛ obi to ne nwom mo hwɛ ne nipa yɛ kyerɛkyerɛ ɛna ade achi obi ne yonko asan de manso ne de ataaso omo twe amanate but onim sɛ awia bɛbɔ no ɔte ase sɛ wonte ase onim but watam de abɔ ne bo erade nhunu ye mmɔbɔ wolanyo edi ni message efri akwetia eno de aba no se Ghana ehu e wo se etiminya control price e wo Ghana ha wolanyo ye wo control price no ye wo Ghana ha okotema na no amekotema mi hu omo office ba ko ho ye wo price control board wankasankasa nso wo ho nti nyese bi ni ho ebi wo ho maka to se ope oman a emra wo mu a eye Ghana urim say ye wa man ahodo bebiri ne kro mo ba be ye mra omo fa Ghana de no de case study but ye na ye wo ye mra na ye hye ye mra no bisa se mra no dodo se na ye adwuma emra ne bi nche wo abeka se Ghana ha mra ni ha mra wa ha pa e bi che wa na abehunu
erade hunu ye mobo ne me twe wadwe asisuo nyina ne se bo abrabɔ no ye wo ne ma se wo kwantuni why menye adwuma ne ntaa wani ase menye asɔre ne ntaa wani ase efie ne menye ntaa wani ase ne awo ye no menye ntaa wani ase na mmom firi wakomam na ye wo famu de ye de abetumi wo da chintina na mede ma wo no ye de awo betumi so what I say ye wo famu de firi wakomam kun ho ye wo famu de but enye ntaa wani ase sanse ye nyina ya kwantufo wo da chinti de me kan tie ne fa bobra ebetumi aba se enem anu sia ebia na ochena wanteme nka biem mi nhunehuna wo but me ka no kore na akere wo me twa adwen asi so no waye onioma se okwantuni sanse asase we su no de ye twam keke eneme no ka sei Queen Elizabeth odampam abusuafo ni ntimi ntena ne ho afimu ni nyina owo sika pa ye kan ho de awo bi okọ baabi ana wote a eho no otai kọje na home ye fro se ba maura o se hwan eho no e was Scotland ma me ne wo ensase 50,000 acres 50,000 e free bra oba bedi ade a ye de si akonwa so at the age of 25 na wotena akonwa no so a bepem sa abrei ensase a obeto ye no ba kokura ni wonu mu a waton 50,000 acres of land maame na nton ba kokura na ade ba kwara mekenkan de fa ho no se osena obom pae se ono ne breso a woye wo heman anka nyankopon emra nka heaven na ye ka temudo nyame ibo no anka nyankopon mra wono na penso nti na me bisa se nyankopon mra wono na penso na making kan na me hu se na opese nyankopon ba ono na penso se ne be ya na henche na ehye no anka wode bekwa akobutu nyankopon ne nan ase nanka ni esi ya o bible mu ayeso oba bi ekọ fi Yesu ne nan ho no o se no bi na nanka opese wo ye opese nka ole ne crown no at the feet of nyankopon ono ne we se no but nyankopon amma e wona breso ene maame Queen Elizabeth sike wo wiase nyina omo ho ne wo but me no wo kasa yi omo ntumi ene ni fun no entna afebo o rigari boto kopimu kuada yebesie no nti abusua bowo bra se okwantuni ye wade se okwantuni mema wani nka wiase yi mu bebre menyi wiase nyoma emmoso bebre. I'm not saying say wunya wiase nyema enye wunya bi yeye Bible say sika ne dwete eye awurade dia eni nti se nyame ya wadom na wahira wo sika mu eye wahira wo ahodie mu eye but mema eno nye wadwen mmoso mema eno no ema wutiri mu nya wo de mfa wo ho ntoso nka nkyere me se wo we nti se obi di agora one ne betwe manso 50,000 acres of land maami anton ba akokora kopim bra odi free but oheni bia ono no te Ghana ha bisa no se ensase a yede man no waton kora timi ton baako manipa miensa no waka omuti abom nyaye de te ha no ene woda chinti bowo bra se okwantuni yegusu aye ko maako saa no be ya ose sini na yeyie obete na yesi we ko ochena yesi we ko saa saa o one day ebubo ba no ebubo aduru opono no nya me pesa wote ase ne se ne awo ye nyina nyankopon bebu hu aten papau bonyo obebu ni nyina ho aten enti ya na wabɔ bra so kwantuni eduru bia na ade awurade ase se ode refrain so kan yen ho because wan fa reverend kan yen ho ankenye but ya mema o remfi wo ho bebre obi ba adwuma no pa anwumre ena wo free mu obi ba adwuma no pa awia ena wo free mu bo wo bra
se okwentuni Awurade nka wo ho na na dom no so mfa ma wo oda chinti eya na waye ne saa e de amayen ene oda chinti ba bi e de faaye no yɛsɛ bɔ wo bra sɛ ɔkwantuni bɔ wo bra sɛ ɔkwantuni Awurade adom no so mfa ma yɛn na yɛmfa hwɛ yi nsɛm ɛmfa nka ho Maakye ɛne dwumadie ne din Maakye ɛne dwumadie ne din mo a mo send messages na mo di mpanimfo atem mo nyinaa wɔsɛ mo nya adwen sakyera na wa send message na wa so mampani muamu wa keka wa adwen akyerɛ no na wa send message na wa so kane mampani mua John Dramani Mahama na wa so ni mu na wa keka wa adwen akyerɛ no all in the name of what hwɛ testers no ma menka asɛm nkyerɛ mo testers no na miamadamfo owo spinters ankalato mo a mutatiatie we no mo a mutie ayi political shows ne nyoma no ankalato oye ya no asend the message ankalato spinters se mo kai no se na mutatiatie a ankalato miamadamfo young boy me no ka se ankalato wa film enti se wo ye test a won so dwene won se nyame bi wo ho kai se nyame bi wo ho o messages ya won tro ni nyina bebu hu aten dia wo ye ni nyina bebu hu aten ni ame meti microphone ye chi a me ye mebu hu aten enti wo send message ya ba di kan fa sa message no twe wo papa wuram se message na me de ba yi se me papa na me ka ne ho asem saa anka ye wo twe wo papa wuram onso frɛ radio so a bisa wo sa asɛm a meken enti me papa no te ahenkan hɔ na me frɛ ne me ka sa asɛm na kyerɛ no a anka obɛyɛ okay ye nyina hyɛ aseɛ sɛ ye bisebise ye ho question sɛ ya ye betimi anya sanity ɛwɔ yen system nim ɛwɔ airwaves nim yes of course ye nyina ya dwene ntumi nkɔ bankrom da but ɛno no nkyerɛ sɛ wɔ sɛ wudidi atem unsa mo send ma tem didie message ne de ba me kan ara me duru wa ma ekpen but enye me dia me nkan but e bi obi di obekan but enye me ma nkan a wo kyerɛ ba ye no wa ye bɔne mo bi anyina nya adwen sa kyerɛ obi anya ne de ene no obi anya ne de obi abenya ne de kopim si ye bewie opani fa we ne to so ne yenkɔ yi ahweyi die no ne yenkɔ na yemfa de aka nyina mfa ntoato so ye wi a ye de de obon krata mo bɔso no enso so ede ebema wo ibi mu bisa se na de ade na yo obo kasa se ma yen kasa sa because every ye ninka so that as here bibia ye possible bibia betumi asi do not travel in groups if you are to go for a program move in little groups of 2 to 3 and in staggered movement. Okay. And now here some Dr. Kwesi Bani de buy potoka semu na mdi kan I mean sign can be must do not travel in groups if you are to go for a program. Move in little groups of 2 to 3 and in staggered movement. Okay. Me afamra yanka say ye diemu. Ne ye pese ye kire nyina ne say. Unsa na nsan wo ho no mo a wo bete ye se abusua ba akom nipa na omo kwayie omakonya ka akwanhia ama abusua no enipa ni nyina na ayi abusuafo a mo suaduro yenkae mo yawo obi ne yire ne ba omo nyina ya mutu eno no na ne otu yemfo se ye tu kwan a ebetumi anka me ne me yire na ekwa a awose me yire fa ka afoforo na me nso me fa ka afoforo obi beka se o adan ase ye nyina da bi enye advisable say abusua mu nipa nyina na mu nyina makotena ka ba akumu adan ya ye tu kwan enye ntebetumi a ye ko station ho a nka ma oyire mfa ka afoforo na wo so fa ka afoforo se ne be ya asundwie be ba ye dan a mu kohia na mobile phone aba mu be communicate ne mu ahia ba bia mo kɔ no ebe ye papa se mu nyina mu be koduru asundwie mu na mo be che dan sam be kontem na nso mankoduru
enti abusua baako na mu nyina mafa car baako abusua baako na mu nyina yesi ye call in groups eno na ye two for say do not travel in groups if you are to go for a program ebia na program bi na mo kwa munchiche muhumuhumu na ye nyina kwa bomu saa ne de se akwanhia koba munyinara baako kura nka agye erade nka yen ho na onyi yen frika akwanhia mu nemom oma yen soso yen ni na ho na saa ahweyi nsem ye na opani di abayi yen soso yen fa emo yen ho bra Christ as mje nka yen Dr. Kwesi Bani a security analyst and opay na futuro and what they buy no yeah that's the doc. Fasting to the rock, cannot move. The Savior's blood. We have an anchor that is their soul. Stand fast and sure when the wind goes low. Fasting to the rock, which cannot move. Love and fervently in the Savior's blood. Fasting to the rock, which cannot move.
Okay, we say good morning, my people. We complain of hardship, forgetting to be just in danger. Hey, bro, will be back. Okay. We say good morning to you, Queen Elizabeth II. Finally, adia omo baby see no. Na I was say we here so dear my nyina yate. Yeah, that's bebre. Ofra wo osuani afrifa wo kasapa FM. Anopa yi mama good morning. Me gidi say bibia boko. Michael for the one crat time was on fan to us so emfa and my you mean day dear chira yanko in him and penny for my chiamo. Yeah, Mumpo Moko, yeah. Yamia don't make so me hoye, and soon now bring, but we have a fat. But all the way, Juma Kumasi. Ain't immediately say, I'm ranting him, winning. Ranting, sure. Sure. Minimum. Na, I say more. Opinion no. It was a Friday no. Omo ye program bi de ya na ayi. Yeah. Mami di ye ne de anopa awia no. Ono no de ne de oye na nwumre. Na Friday no ye nyina ye hwe no. Ye nyina ye hwe no Friday no. Friday no oba ye no. Ensama no wo ka no. Na obi nim se na ACC ni suo. Sure. Se senyo. Sure. Enu bi na no pe obi si me so me igbo ni hu. O se me so me nsema make kan sisi ne so. Opanyin no. Se de na wo kan, o hwe opanyin ne nsema na wo kan na otimi se na wo no a no hu ni se. Onim. Se oba adwuma no. Na em se obi ka chane se obi onim ne pa afim. Aha. Intano na wo ka se no ni pa me hunu no ayi no. E no nso afirim. Enti odi obre twawu se obre twawu odi obre twawu obre o kan sa na enti e be ko ni se ya Friday ya o ya me bi sa mo se enti na bebrebe yi mempene ya de kwahin fa obo e de kwahin Friday ya onipa koya djuma o no yesu obi ewu onte ase ene nwanwa se na onim se sa da no anwumre no ono so beko enipa ye gide edion yese adina wodwene ho a obi a dwene ho a ana refrain na enipa ye behave sa o mi gidi refrain mi gidi refie na ebi o so anya refie but I don't know how to want to ask it. Meaning, as it is part of human life. A seminar reho. A seminar reho. About no more thing. From Otech to Fox FM, Kesben, New Mercury, and some Kumasi 100 you want just one 190. So on the captain, kakra. Captain Smarty. No back in Otech. On the back in Otech and say. Open no wabo adwuma wasom wo media ni mu no kwa sentimentem wo so a enya agro me be hu no o join Sumpano panyin no o join Sumpano ma be hu no wabo adwuma na e na unse time na o de the program ni share no o ye de ya wo fie a yeah obetumi a monitor no ka ho no me ma me de be hu no na dia me wan say Friday no akoye adwuma ye nyina hu no ono no ka obi di obi ewu a ya ka che na obi ewu nu a me mete ya te se de na me nso mi ye yi aya me nso me nwanwan yi ade be chena
ade ba chiri ase me so me ko sa na tie o I'm so fear ya fa ne nkopie mo hospital to Ofiri adwuma mu ho na ana so okofie no ni program no opon anwumre o opon be is a tenana yes ko duru fie na nti anapa ni mu ho no maja adin Erade hu emobo na ya o mayenkai se nipa yenkai ene de yenkai o yangai na make say on guys I want to bo owodi ba sisi an ye kai refree no ano no ure be fi nti no wango so ba wakwa wo so bebra me obi krat mi kasa me wu bie free ma onya free mu na so frost ashe refree me nim se nyame sheda boy ya refree o sa de hu se den enti papa ina onim say September ye ramu yi September 20 is it ne 1 week no say that ben 24th and 5th 24th yes na onim say 24th date no ye be ne 1 week ni onim o be de hu so obo onim anka obia be ye ne no ma ye o no say can you na radio su erade no na me nim say dey do dem me ba na we kra onim aseka kan you na ko boniface obesra boniface ko kan ye obesra boniface na wa ko heaven we tema no ka kan ma mi die ko nyuma kana ni ba no so aseka o ka fam erade hu mobo so me braso dize bia me kwada na ma so erade hu mobo so kan sa akra nka bia onim ka oti do ba say ye kra de ye radio adwuma yi ye ba bia ye ni abusuafo di nkra o de bia ye no mu di nkra nti wa nti ye nka bi ma na je say ye be hia why funeral hia ayasemo owo die me kai ase mo kan bibi say ya na so me ti owu ase no ma kai me wo fa bia na owa tus yesi ote akunwam so wo ti de bia na ni gusu na ne nesisi suom are da kope ote de kunwam ne nesisi suom na ensuo na ne nesisi bu na nkasa kra ne de bebo na su na me na minji wo ni o owu no mo ka owu na mse o bia nipa na tu kwan ana say me kwa de me feel say there was special people bi omo na omu be na me feel say I should have bomb ankrofo bi ankrofo na you say wo de won ka ho David me de wo de na me me nana papa ma ko papa yi nchen no na ehu no ye nyina ya kwadi ko ada no wose kofida oni asade metu no wose me nna ne nchen na msho nana debi me kofi na nsuo kura to ade asa me fa nsuo no mu koye ti me fini cha be 11 ebo na dwo be 3 mete na me ntoma akora wei me yi ntoma wei ase me tinu dayim na bo piti sole ye me bo piti sole ya me ma mo hwe na yi ntoma na me se yi ntoma ade kwan nipa na wu wase wona na ewu na me se me na be ona na nam se o me si obobo nti anadwo no ma nam di na chi koi odu so mo fa ni mu di to ayika mu am de komoche nam se na unim se kra de owu no ne aba ne se onipa ne be yare ama ne ho ato no ayi nyina bi so ne ho to no na fe aye papa ya meta boni din already osui fama nyame stores ono soko 3 weeks ni oko fama nyame o fama nyame ko dabi abotre esono nia sports for no so kan master chain ni so a ani esono no esono no fama nyame store a wo ba bia wo kan asem ono so ko ema ye de na yi ahye November se mi fi ran kra ni no asemu oko yeso ono so apon fiada yeso wa pon adwumo eno oso ne yemu se ne oya ne ho fa no no a drive car ko hospital okwa baaye no ano no oko no dinkra wanyare ana ho I was say eya hwɛ so de ma yen ya ka wo na sisi an ye kan yo obo
2 weeks. Ya pono bia we 2 weeks. Wo free anu ma si fam anu ma ya ure ko. Tena ma me se. Adiu. Enipo baby ko. So serious. Busa mu senti empanyu fo omu nim sa. Ede. Empanyu fo. Why am chanzo? Empanyu fo na. Oh, that be say. Nyankopon ya woni empanimfo sa ne wapam o. Aha. Nyankopon obi oba be ye panyi. Ani tu say entansi se president bi awu. Nyankopon ne sa afo ni nyina nya pam. Sa na ne yetense Nyankopon de yam so ye Nyankopon ti no. Oni nipa wapam a ohwedi ne de so. But ye nipa ne ya ntimi ne de so. Aha. Entansi se panyi bi na oti akonwa so no wa film no da bi. Intense. Ehu. Ayo omunkai Erade ye kai for. Owoni de minim say nyina nipa bi. Owon de obi anim say oho but I was say me ani ba ho say betimi ato bre bia. Anu ne yankai no. Bre bia. Ti behu say obi afa wiase nyina bonebo. Ni rafi. Rafi no ho. Say ye beja ho. Kasi bebrebe. Adan bebrebe. Mo de watchma atratra no keke. Ebi ukuradan de bi obi asisi obi anam. Na siwa ogentia. Underground de. Oh. Ni nyina asisi ho. Underground. Ni nyina asisi ho. Obeko na de akọ. Uje ma eno. Ye be poni baabi tokro. Tokro kakra bi ni ade wa hye woni aka na tie gu so. Ya mobo ukoda wa shium. Na akro no. Ya mobo rade ya kakayen Rade na kakayen pa. Se enano sa asem ya ye kan ya David nso kan bi. O say teach me the how to number my days. O say rade ya on kakayen no na on hunu ne na aka wa asase so na wanya bone akoma. Wanya nyansa momu akoma. Erade nya ye boafo na onfa papa ne kransi papa ne wuaye me ya de kire se obi a wo sun obi obi a onu sun obi o sun obi o sano no na next we sun obi u say ye hwe film bi say owo ni duru so na eche bi be hyew Sampa ya Nigeria movie bisa mahu saka ni ye huru ni sa sanka ye o ba go bis na safua Ghana for dey na safua dey as you see how for no obi a ye change on so be safua na say eduru so ye huru ni sa sanka ye na ke nyina ya da ye ho I want to your confession na ko erade hu ya mobo kaka ye erade fa ayi emrante hene kransie kransie na erade no mo ayi nyina amen na sene David kan erade nkyere ye na aka amen ye nyansa koma erade hu ye bobo yesi ni show ni so dey asem penipa nipa de pene ho asem o ni show ni din no asem mpenipa nipa nso ne pene ho asem Yankopon fa ne kransie say anye bia ono de ono no di nkyere ne kakra ye di esusu a enti eya wo ni nya botre ma yen oh ne nickname ne man 88 no no anga di ahe ono ankasa de ni ono ankasa ni jiri nya mai wanyini batim e bia 80 de wo nya but 70 60 70 mranti yin benya ono de wanya gba dibi ya de esu akra no esa no kosi kwan ma ye nya mai ye nya mai kra yesre no afi na Ghana sika ne ye hwese ye benya bia dia nza ye nya mai wakan na so no wakan o mai mu ya ye din fiara de papa ne kansem o say ye na minim say na esisi ni so a ade na ebeto a wo kakra o so Nataye. Ni nyina ye. Ebi ase ye so ye dia ye ayi asua dia ye ka ho asem wa hayi. Erade mfa ne kransie. Na ye ya aka nyina nye hweso dia mfa ma ye. Nse achira nkwa ne refi. Da bi. O se de bi ye ka ye ho ye. Dia bezi mitrim. Dia yesu ni na obeso ochire sei. Oh, yesu ni. Ya bi o. Yesu ni na ochire duru yesu ase yesu yakwa ba bi. Go ba video kwa ba bi ya me. Ana wusu.
One thing is that me insuro owo. Dia misuro pa ya baby a owo na chi no. Meko. Na case no wo. Asema ke nyina case ni a chire ko. Me owo dia na me insuro. Una wo ya dan nipa obewu. But a chire asem no. Sa ni asem no. Udi obewu but ewu bi on ma ba bi on na unya nduru ya dia. This guy the mob family come strena. For the job. Man 88 nsunya ya nkasa ah ko sa no so beka tra ho baby opoku gina sisi ya ne de Nyankopon be fa no a obe so disappointed opoku ehu amane baby opoku gina sisi ya yi baby opoku gina sisi ya Nyankopon be fa no a obe mo bo keke na bi sisi ya de yesire nyame baby opoku gina sisi ya ne yesire opoku yo opoku ya opoku yi poku wale baby wo gina sisi ya no Nyankopon be fa na asem aba and the association for some we ni ye customer link no na eno we mi via na customer link ba ko di menu tata no is that pointing uni bra di gudu swa na se odi bra ko bompu ni bo ti chio my honey papa bi butu mi via ma tani chio no de we ni pijama ti a customer link chio na ba mu ni dia ma hu na customer ti a chira na customer wura mi vie mi ni ba bia wo frɛ wo ba I don't know obi tana na minim customer link minim is your turn my boss mo ba fie mu do mu a fie mu nyina evangelism abem oh is your mo kwa oh my yehu adansi difu is that no my no hey customer free Eddie uradu ye mo munya adwen sachira am go so customer link enti asamba kwa ye kan ye ma awufu were hoye ye besunti ozi den yesukuru ejahem oh yeah yesu ejahem no de sama bitimi sore be pa yesum an ko sore be pa yesum ni yesu ejahem no enti yesu ejahem mo bia mo wura de emfa de bonkrata no emfa mati asefo mo awu di omko yenya ya kan yesi ya wodo ye ho elubo edan ya nkrofo dam no yeso mo di tu galamsey na o matutu amana no ma omo koda na yeso matwe ntabo de asam amana ne so no wada ewom ade atia no masan to galamsey ni tu ne so enti se police fo no ekohu amana bi ena omu tresi amana no ne kopie ohen a wo kuro no ohen na wo kuro mu no o sheboni amana ne kopie ne dem ai gradi Nyankopon edan yo dem no amana na kopie ne dem so no so over underground yeso o ya we enti ade atia no asesa ne dem niam na gu nchen baabi na wakọ adwuma etu usia ka say ha wonya adwuma so hwe me ya adwuma me ya businessman oh ya businessman nti yo mu wura mu anadwo no ayi ade atia okutu a na opon ana omo asase foforo so opon ana wasiri no asan adam esikape elubo ai ohene na okuro ni mu no eni ni nia dwuma omu di no ekwan ba kwa de so mu tracy omu kopi omu ko hunu wo ahemfie ne ho omu tracy kwa ba ko na ahemfie ton no mu ko hunu no nti de bia me kasa ahemfo ni bebere omu togas akese dwuma omu di no se wo hene waya nkobia hene ahwene yie se wo tu galamsey ofie ho etu osori a onko ba bia o se woni mi nia e koso ofie ho otu ogala ogala galamsey ogala obi akra nshas ye inspect na himfie bokonam na donko edi se o de abu a e wo se obi hu mienu o de abu adwen hu mienu ade ko de esi ye mani bu ye no e wo mo serious o police for no omo hunu bon bi a omo se ye tracy bon no omo tracy omo ko to se e wo dasani dem
Bon. Ah. Juma ye di en hono no. Ye wi ani asan be complain mi hu police for. Na ngasa na mo se gu no. Police for no eyi no mo de ba ye no a. Wo de mo nko me hu na ya kenkan de ametie for. Kru na ngasa na mo sa ayewrade na ko hu ye mo. Menkon. Adeshimama ye mamu nyina mo achi biem sa mama kwa aba e de ba ma achi dwumadie so. Na o hye wa kire be na eye anopa no nwotwe abo apan wusima no polepole dumiensa 8:13 am. Da bonka ta mo boso bre na aso ayede etoa eye ma achi dwumadie no so de ama wei. Na da bonka ta nso de abapa okwa AHENKAN FM 93.3 FM one mo se ye de go Facebook okọ na so okọ kinkan di achi kama ni ani mu ne ye de ema wonto okwa na so akodwa so na akope bi ato na so atimi akenka tumu enchene na the daily searchlight ana me de ese searchlight da boka ta na de atudwa kire mu se aya Queen Elizabeth maame okọ akura na okọ akura no na Ghana fo so eja ya ye som kese de ama no ti nsole awodo bi ti se Anglican no mo omo ne aya totoduro ne ntini mo mo Ghana ha no mo na Ghana man penya be de che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni mfonyi se bomu ani akukuda mfoni bi ka mo nyina di ahye mu ye osom kese e de man wo Ghana ha no na eno na Bawumia kase o maame ne de wabɔ no mɔden o wabɔ no mɔden pa o yo bia kwa wo koi no ni din empepa da biara da ni din de beka se atasfasa distance wabɔ no mɔden pa di Dr. Bawumia Ghana man penya be de chi no nso ebo the late Queen Elizabeth II abaso no na owie ya no ana wade wosoafo abede kire ohwe nwuma sua so ene so onfanyi de aba onimanyamfo Reverend Intimfodwo ana ono so di tudwa kire mu se enche aban baba hwe na French nkrata no French nwoma na edisuafo no sua no omo de bi be ko school bia mu omo de bi be ko school bia ti sia de bonjour ça va bien merci and they throw a cat and no ni nyina no ba be suasua na timi aboa secondary school so do ni school so do a wo Ghana hanum na mu tie no sam de oboka tai enso e de aba you can say me French ana what French o she French na bia ma bi wo mu no ana owie ya no wode ofuase ayire bia ba to mpesua so mla se badwani onu kura na dan kwa kufu da mamuo wode dibra wonum na hwe da obo ensem so de ahye ne nsa eno ye onimanyafo kwadwo oponkroma ana wode tudwo kire mu se wosehwe woka kire mama ahodo sofo ni nyina se obi a wonya sika bia wonya dwete bia famra Ghana wonfa me investment wo Ghana onka no ho na Ghana de obeye investment ya du sika beye project wanya de so maboka de biara da hwe ubenya fa so se boom ama wa gazanga bibia ko kama de amawo ana me se Ghana hanom susu ni na ka yanke tata no enti ano sei wode humfonyini enso ede aba owie ya no osoafo no na hwe ensase ne obo ade ne mapa wodo ewom ene eso mfonyi de aba onimonyamfo Samuel Abdullahi Jirapo mfonyi so de aba na oso tem se hwe sisi aye makwa biem ye mo bia kwa se wonko ye nsuo ho enko digalamse ana onko to agudie ye mo bia kwa biem ye chew se wote ye nsuo so ana wote ho krampo etu gala waso be ye pa sa isi ani braba ye nsuo ni nyina esese enti eno eye nsema wodo so a oso afo we ensase eno obo ade ne mapa ewom ene eso enso de ato eye edwa katafai ana say daily searchlight de bokata nso ede aba na wose sidi no si ebetimi asave sidi na ama sidi ne hwa ye dia sisi ane nam say ana no obi di testing mo say 11 cedi o say nam say dan dollar no entiba from biasa sa it is say 10 cedi and 11 10 11 and nam 11 11 something hey asan call 11 na nyina na se musi obo gina kakere to adwem e dey na gina so na se no musi wa gina kakara wanya ba bia gina kakara na madam kan ye no se to adwem oh okay yati dollar no okay o se e gina 10 cedis 8 pesos oh okay yati si 10 ni 11 what's it papa be any editor in chief edema publisher ena daily searchlight say yanka ngire aban no wo me nani nko production so Ghana ye product ni bi wo onom ne ye noma ni bi wo onom a ye ne yankasa nkase ye ndane dane ani ne ye yankasa ye nyusu wo Ghana ha
na yenya se bibia momle ye wei ni ekra bibia ni ekra no wo se no na me ho kire na asem we so amanfo kan yenye ne amanfo aka obi abie na no bia wo kasa asem nti aban to onteye nana onteye obi aka factories bebrebe ntia bia nyina still ya da so sa akra neoma ana factories na ya adwuma enya adwuma na shoe si ya bia shoe factory wa ayi sa juice ya bia na no kra mete ho asam charge ekunfi juice o se wan hwan ni nyina wo no ma ye adwuma na se kuretre ya se bia cylinder de enti no ma be na still na mementi ase one day so one factory no project ma bia ma commission ya se ayi cassava hwan nyina ma bia it is still ya da so sa akra neoma ya bia ma no am produce ye ne ananti mi serve Ghana nyina asem ba kuradi the daily searchlight the bokrata no munsem ebi eno no adehima ma the informer the bokrata no ena me de to so ede ama na papa bi asori owufo bi anwane wa ha se papa Ghana man pani dada wanya ne ba bi ko John Evans Fifi Atamils nimfoni da ha ne yesi wanwane na as yesi bibia akoka papa ende kirede asem bia ba sese ena eno nam so a papa Atamils ya twini mfoni amba ha se ene san 2010 ni mo papa yi mechira Ghana man peda da wanya no baby ko John Evans Fifi Atamils senka yenya ye 1992 constitution no amamra no yenya mu nsachiraye Constitution Review Commission wo pawe senka omonhwe na constitution no ma bebre wom article dia 71 fo bi edisi kanyafonyafo as gracia ne de keka ho nyina kayehwe ne nyam nsachiraye enso abusuya papa ewu ko ye obia ni hono mo oba beto asa process ne so ena ne yede abase Ghana fo bi etia efrese sa enhyehyaya papa Mills edigu hono mo senka yenye 1992 constitution article 71 no mu ensachiraye no ehu aba behia sese panti wo mu sufre sa CRC report no CRC stand for Constitution Review Commission ya no ehun sam da ha se ti article 71 de nkofo bi fili na asiafo no ye blidi enti Ghana fo ntiamu eno no na asianu mo aswafo no ena hwe Ghana nsase ne efom agudie de hyehye nyina da papa yi edana bamsu ne si wose galamse ko no nyana na do dan kwa akufado ene ono abugina po no nko na betumi akon ye nyina ya mwa na ye ntu ase daku na ohi bia ya doa no mse no nana obuoka no ohi ya doa no galamse enumu adwuma na ohi eye wanti so dogo bi no abe ya che no ya so no se kabo ena the informer the bokata no atwere mu nsem aba maami ya sa babiem o IMF managing director wasa babiem o beboa yen beboa yen hia sika no na kasa bia na o kasa sika ni hia se Ghana ha se nya Russia ni Ukraine bia na magana yede ti wonu ukire mumu enti maami no obroni wada ha bia no wose me na no me kan se Russia any Ukraine front kwa COVID ka ho binti na magana yede me sansi subiem atra mo Ghana fo se na dan kwa kufado aka na se mo se mo nyini ndia wetuntu medium ye broni ena me ka kire mo plane ne brain fa se Russia ni Ukraine front kwa no na COVID-19 so kura ka ho bi ena magana yede yan se wo mo ba IMF no nti enya mismanagement ena enya policy boni bi ompanifo de gu akwan mu eye sa ne oma mienu ya ape na kopon osoma Yesu Kristo kura so me kan kire ya ye beka so mboa sa nto nya yu na de okan obroni kokwa Maakye ye obroni bi wa bena se fe na akontwa obroni akontwa efe na akontwa ye mami so ye mami be kire obroni na hima school bi ana wa abenase akontwa no be kire ya de ho ene church of yi dem so na pru wa bi o na jaminem obroni enti akontwa da ha sei ene wo ka chense enye hwe Russia for nti na do kan ya munjindi na asia no mo akontwa ase ho a ana eye
Ghana man penny abedieche Dr. Lahaji Mahamudu Bamia Dase was one dear say ade ba ko pe ene nani etua ade ba ko pe ene na dwen eda so ya ade ba ko pe se wono abehye nyoma papa amano ne yebo ba omia din ayaka se ba omia na ye we na de ta bai ti ono dia adwen no eda ne trimu ano no so ati ase di good record and wo building amane ho ya krate atwere ede aba na sia wonom a andaji ho Ghana man penny dada John Dramani Mahama onu sumfoni da eni asi NDC guru fu bi telling is papa galamse ne yanyina ne ya bro yanyina ne ya bre foma gudi omutu no kwamba ne so a afeti yanyina Ghana waterfo nsem omu kanti papa wonte wo ya NDC ne yanso ya NDC fo so ya catch up plane say nsem ane nam keka say na wo ba uba beyi galamse fo ya chi o magum nyina firi afiase no enya sa na politics dirty politics pa politics ya emfa kwamu ena wo ye di NDC fo na ka kire wo mu pani se won hwe no wonja galamse politics na wo ye no we the informer was nothing but the truth no krenkwa Any we say truth stance observing Ghana truth. I know I the worker to din say the Ghanaian observer. Ana wade atoto ro ni ani ntina kukuda mfofo nyi di aba. Ani wonu mu nyina asinkonya. Na eya wasoafo na ya nsase no obade na mapa wom ne eso. Onimonyafo Samuel Abdullahi Jirapo ni mfonyine ewa ha. Ana o say abaya krado se galamse ko na di o mana ba mu muda ogina pinti pene. Emfa ni de besi obe galamse aduma no ama Ghana fa ntoma pa efura. Na owie ya no ana wade eye apoemantam musuafo asufo nyi de aba onimanyamfo sete champon ana o kire mu say year of rose no apoemantam nyakopon da romma yensa kan ye de papa chese buadwene ntiase yeso ekwan ya aban na ye wa apoemantam no chese esuani dodo wose ohwe eye anamo ekwansini mako empem baako ahanan ane eye aduowatwe enson 1487 kilometers ekwan ya aban ya nko ano no wawie ane wawie ya kura so se agusu a wode eye mako empem enum ahanan ane enan eye kwansiri no 5404 eno so wode ama contract eno so omgusu omo eye to kikabo matimi say yes apoemantam kwade aba we nsore no babia enya agorokora eti eno eya apoemantam suafo ne monyamfo sete champon eno ono so edwe atodwa eno a okopie mu ewo media press na ase na agya okokasa ya okobu apoemantam kontade kire eye Ghana fo eno ode we tudwa na eye wasuafo no weda obonsam so ne monyamfo kodwo ponkromafo nyini asa abada oboka tai mu ono so kire mu se Ghana de wodi usika besi adwumadie mu a o se ye faso ne de yi wa benya faso bebiri ti mumra mfom sika mesha Ghana nwumam na entimi emwa Aisha hange so ya sisi amame no ne hu dwa no eye abai lawyer panyini attorney general wasa tintim samfoforo said ya gun krata so charges mako enan foforo kura fresh and wasa dia bomb me say mami dia na dia ohwa this time around the pad wonya no twitwa mo fenti de we dom ombewu flat ya kwesio Dion o say Ghana hanum prison no eno mo we de ne mfa eni mfa ya ho kra muhu ommobo why omwo mi say ba galamse na muturi de ne mo ho na mfa so omo dubi o afia so mo dubi kra omo ko site omo sifa ba na unanti abenante obroni o nanti akwafuom ko nya hwe anko benante akọ o de ka o ono akọ tikam yo ya do ma so omo tikam so omo ti awiam so omo ti nsuom ya omo nchi omo ngum ha mosquito na no odi anwi omo Aisha wo betimi akọ China akodi emrentu asemo na bi ko aso be sepa na owie ya no ene osimla nim ni bi soso ene watutu bi di amane NDC fo wono mo nipa ba ku bi afanse eye
kakra ɛdeɛ asimu sɛ asamu nso watutu bi amane no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ president Akufo-Addo ɔno nya adeɛ sɛ wato ɛyɛ supreme court agyeegye mu da bi ɔbɔ ne mmɔten paa yɛ na fam deɛ ade boa wɔ ne mo enti saa nsɛm no a NDC foɔ no bi ne mo keka no ɔmonyɛ careful wei the Ghanaian Observer the Obokra ni mu ensem. The Daily Statesman the Obokra no ene yede to so His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ene ye queen Maame queen UK for president was anso yo mohema won wa kwagye abosuko ba untimi nkwati no nya hwe ewo kan celebrating man mu na enim si waka nche agu ene ne ye na ye ntina Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da ha na ne tata o twre oh rich contomre me take crab yam shame oh queen I don't know how so soon oh queen I love you so much it's Nana Addo Dankwa Akufo-Addo tata na so ntro ya ne de so one few ani ahu na ntro ya say na brofo say de okan tata one tell was one unte de okan unte sa na ntro ya ti abusua ba brofo ndi omunim nti ombehu akenkan no na committee ya omo hwa se galamse ni ko be ye ha no ya so ma sachira nyomem ya tactical nyoma bi omudi gu akwamu no wan kasa galamse ni ko se ebe tu sefa e man ko fo ma yiro mo hu tu fo magudie kwambone so no ya hwe no wo mo adele papa in a tactical way na abusuancha no wan so onumanya fo kwadwo pon kroma so afo hwa man bonsam so nam na ne ye wonam Canada no wo preachi ka kire Ghana for Abrafo Ghana ya wazoye o market yempa ewo ho okay enti yenya botre na ye ba ye besa di market no ho nkomo kakra Dr. Kwesi Bani security analyst ye ne kotwetwe enkomo doc anope woti yankan fam suni Maakye Joso na bibi aboko de na petrol yate okay anope ye ba wonche ya pese yesu ade kakra yibisa se ohwe ababawa Aisha 1 a ne yache no na ohwe the genesis any baby e dia beduro expose Ghana yen security settings na well, I'm fine my for but you see the Aisha subject is very unfortunate and very sad and very disheartening at this point in time. How many years, 60-something years of Ghana, that government upon government don't seem to be awake with our security. We have a security challenge. The borders, we have porous borders, we have unapproved borders, we have approved borders. But approved borders, are very minimal, very short thing. Yeah, approved, unapproved. The approved borders is something unapproved, In the whole of the Brina, about the Roman. Number 2, our security agencies, that is most especially the customs, immigrations, particularly immigrations who are responsible for data analysis and the profiling of people are everywhere online. That's their work. And by now, if Ghana sent car, there were drones, security surveillance drones, and helicopters, and all the borders are manned by personnel. Then to be hovering day and night with a powerful lens, powerful lights. When we talk of the helicopter, we have different kinds of helicopters for each purpose, for a purpose. Mm-hmm. Could be used, surveillance. But up to now, we don't have. But yet you can hear Ubetisika, Efa Nipa, Ankrankwe, and Sama Echo Ankrankwe, Ewubusun, Efie. It's very sad. And the country is where it is. Ghana is supposed not to be where we are today. Because Unyame Adomien, the Bray, Wanoma, S.A. Secretary, Osha Mama Bisua, Libya was having only oil, but or the Mexican will be FM, Nikroma, not tight in the security. Security was very tight when Gaddafi was alive. It's kind of now in front of the ESR security tightness. It's from the money, from this resources of that kind. And that is the only oil they had. Again, we have more than Libya. A lot of things. And so,
where is the money? So it's going to affect every country via in fine board in Europe, and in CP. Well, we cannot say we can get it 100%. Now, so as a we do so no country can say they are 100% secured. That one is it, because the criminals are always also researching, and that is why the state is there. Normally, the tax and all this kind of resources coming to ensure that the state security apparatus or architecture, and I be on top of the world of the criminals. Again, our Aisha one it's said the security or apparatus have been exposed of their weaknesses. Okay, and then every day when the air kasa is so we are on top, we are doing it. But look at how you beat them. I'm so official. Doesn't mean that they don't have the experts in our immigrations and the customs and the police to apply their principles of what profiling, of identify people, no matter how they do their face. It's something that we need to ask. We have something called tactical risk assessment of people. Okay, all this is our knowledge that need to be acquired. Also, people, within 5-10 minutes, you can be able to profile him. Or somebody you are meeting on one year. Aisha, I understand of the Okoye official world surgery or just change the face. So if you are not a really intelligent security personnel, it's very difficult for you to identify her. On the other hand, so many school of thought is coming. So why on call? But we have also evidence that he went away that day. He was sent away by what do you call it? Ethiopian Airlines. He went away from this country, and then we don't know how he managed to come back again. Ethiopia Airlines, not to call it. I remember the seat number was about 34, 37, or whatever it is, and it was 11:35. Ghana, and then how she managed to come back to Ghana is something that is subject to questioning of the immigrations and all that. Almost that we have two kinds of things. We have deportation and we have what? We have repatriation. Deportation is different from repatriation. These are the things that we have to understand. And they said he was repatriated. So according to engagement, he didn't get the details. So a lot of things is going on. But the bottom line I can see that is there's a whole lot of infiltration of politics. And politics and security is dangerous to be infiltrating or to say mixed together. It's like petrol and matches. Every country who meddles the politics into security is dangerous. Ghana, we need to be awake and be careful. Adia FM and conflict, we can hear, but you hear. Ghana, we need to be we need to be awake, and security is not everywhere. It's not any police military. It is all involving. You now must be awake to contribute for the development and for the security of this country. That's why I say when you see something, you say something. Opinion leaders will community. Police for MP DC go and say who are DPI unusual. And my management and yes, near Aisha Abeyatu Bono. And now you can see a lot of Chinese around the country. But I'm foreseeing that also. I wouldn't be surprised that this lady has been sent him as a spy. He has an agenda in this country. And he's gradually was about to achieve it. So they need to have, under the former government, NDC, he was arrested, 3 times, but he was released. Why was he released and was not prosecuted? This government too has also released. So what is happening? The two governments, they are playing politics at the expense of Mother Ghana. And Ghana is not for politicians, it's for all of us. That we need to fight against it. One person, look at how it's causing mess. And very soon, the same Chinese people will mess up our waters and turn around and say, we have water, come and buy. What a sad circumstances that are waiting for us. Huh? Okay. So, I don't know but a bit of hodi opinions say
near Aisha ye the monumental disgrace and the bread the high ranking officials and security gurus are over the formation of a National Security Council. The creme de la cremes are womu ewum yet na ababa way timi ebe pie Ghana ha to even extent President Krase on shedanya way of a year whether ye repatriatino, whether or sneaky, whether she fleet or mampani say on shedanya way. Is it something I was seeing ye worry about? When the president says on aware, Fabino, I agree with him. Fabino, I don't agree with him. Fabino, I agree with him. He is the commander-in-chief of the Ghana Armed Forces. All the security agents that are holding guns are using guns, not arms, So I say armed, plural, not singular, plural, armed forces. If you look at it right, it's armed, not armed. Armed forces, meaning customs, police, army, all of them who use guns now. He's the commander-in-chief. That's number one. Number two, therefore, in the architecture structure, we have the work. We have the NIB, that's National Investigation Bureau, scattered all over the country. If the numbers are not enough, they have to recruit and train more. And we have the DISEC, MUSEC, so MUSEC, Municipal or Security, blah, blah, blah. And then DISEC, District Security Council. All these things are there. And the Regional Security Council. The regional are head by the regional ministers. The district are the DCs, and the MUSEC are by the Municipal Assembly and Metropolitan. And we have the MedSec. All are to gather all the intelligence and always send it to the what? To the national security coordinator. Security coordinator to the what? The national security minister. Then he also forward and make it summary, composite to what? To the security advisor of the Jubilee House and the presidency. And every morning, every blessed morning, it's the responsibility, the duty, and the honors lies on the security advisor to the president to do what is called security briefing. Every morning, also, all the president normally briefings after getting all the summary of all what is up. So, at any point in time, the president should and must be aware of what is happening on the ground as far as security is concerned, and to fulfill the Constitution as a commander-in-chief of the armed forces. So if so, that means the question we were asked, what was the work of these structures I've mentioned so far? The DISEC, because I didn't see I said joining in the village, in the district. So what was the district doing? The district security council, the regional security council, the national security coordinator, minister of security, all those, and we do. But doesn't mean that they didn't do their work. These are the questions we need to ask. Because only the Ottawa, they need to be fed. After all, he's not the soldier, but it's the Constitution that really gave him that mandate to be the commander-in-chief. Okay? And at one point in time, he can be dressed as a commander-in-chief. Sometimes, you remember some time ago, Muhammad dressed like that. He has a dress there. He's a commander-in-chief. So if he must be fed, he must be fed. And if he's not fed, that's why he comes out to say so. But I think if he's also not fed, he's supposed not to come out and speak openly. But supposed to, query them, ask them. You must subject them to the task. Why am I not aware? And as an individual, I bet you be for us. But officially, constitutionally, has he been informed? So it is this or that. One way or the other, he might be right. On the other hand, he might not be privy to it. And if he's not privy to that, then those responsible must ask questions or must answer questions. And to that means you have failed the president. So the people who are around the president, what are they doing? Are they doing something for themselves or for the state, Ghana, or for president or what? They should define themselves. So these are things that comes up as questions. It's very sad. And then we are playing with our security structure and security architecture. But sometimes we don't blame them. So, as I've said, politics is eating us too much. And the danger ahead is not comfortable if we continue to allow politics to lead us in
And the way we counter our politics and democracy is not the way the white people came to give it to us to work or borrowed us to work practice. Are they not still practicing democracy? Mm-hmm. They are still practicing today. Are they seeing what we are seeing in fighting and infiltrating politics, insulting people on the radio, and then young boys and women and talking anyhow? It's not. Why are we going this way? Why? We also infuse in anger, personal, concerns and everything. But the white man who borrowed this kind of philosophy is not doing what we are doing. And it's dangerous. And it's not worthy. It's not fair. Clearly, no, your system, no, I polarize. But omo can say we know at the monumental disgrace at the abre omo constitute council, no. They do have a point, and looking at submission, they do have a point. To me, we should not go to some of the languages we use in the disgrace. But see, I remember in the word, leadership is very critical. Leadership is essential. Leadership is not as we think. It's not ordinarily. It's very, very key. Now, that's what I remember in the book of in the Bible as we all read. Joshua was under the feet of Moses, and as you go along, Joshua found a lot of weaknesses in Moses, but he never, ever criticized his leader. Never. But there were bad parts of Moses. He couldn't, but he rather took the good parts of Moses. And no one was saying, Moses was not able to carry on the instructions of God, that when the people were provoking someone to come to war and then to know, hey, we want water. Then he rather catch and say, go. So I guess for bosso a buffonti or the bosso. You should buy the woman. Then so rather catch and say, hey, when we assassinate Gono, it's full of milk and honey, but your feet will never step there. And to hand over your position to Joshua, I didn't hear. God saw good things in Joshua. And Joshua, so he never criticized God. And now, when he was handing over, saying, "You're not going to be able to hand over," and Kabaya Machimamichi, oh no, neighbor. But Moses was humble. So, my Lord, what's my man dear? Before that, no, I said, oh, a better no, what's my nice what they wanted one. Also, from away, and handed over the baton confidently in the wisdom well and the carry on the world assignment. Today, look at how we handle leadership. Criticisms are too much than the good things of somebody will do. Who cry with you studio? And then papa why was studio? Nobody will talk about it, but the human criticism and no liberty are destroyed. Why? And that is what is happening in our politics. When you may say, when you nobody is perfect. Who is perfect on earth? Who is perfect? Nobody. And nobody. Every day we learn. We make mistakes. Well, everybody has what? Weaknesses and strength. You see, everybody will nenso, ubi. But we abandon the good things that somebody has done. Everybody from Kwame and then Kwame Nkrumah, how they attack him as if he did nothing. But also, I mean, we need to stop. We should go straight to the point and address issues that will benefit people of Ghana and Mother Ghana instead of attacking and attacking. I get your point, but my final question would be, sir, yes, ye preachy said you're walking, but on another breath, and so ye sign ye be boosty ye foreign investors, one more moral. I'm be invested with Ghana Hanomo. And comments such as near Omampani Kaye, those see are not put into a very thorough scrutiny. I guess why di Hong Kong. Ebe boosty foreign investors. Wabumora, Amoma Ghana be invested. No, but this is not only in Ghana found so everywhere in the world. Security is security. If the security of the economy, the environment, the geography of the world is not safer, how can I perform and throw my money there? It's not only Ghana, everywhere. Okay. And I say that no country can have 100% what? 100% security. It's not true. But at least it is always managed
because the criminality is always undergoing metamorphosis. And so that's the same way the state police and or security must also be also awake and researching and to counter. And no country will be able to have investors coming in when the country. But let me tell you, every country and its own assessment or indicators that they use to determine their security status. Go to South Africa, Johannesburg. I've been there before. I've been to many places. If you go to New York, the crime rate in New York and Texas, it's not. Go to South Africa, Johannesburg. In my eyes, and I saw somebody shooting somebody in a car to take just a phone. I mean, the crime rate is there. It's very high. And so, almost I say, South Africa is safe. Come for investment. So, what are you going to say about that? It's the point. Say, and yet, Mr. Movie. Omega says, it's safe. Come, we want to invest here. Come in here where we are safe, and so forth and so forth. Obiana and India, Ghana and we are better than other African countries. I'm telling you. Now, when we talk of insecurity power there, then we are looking at where one, you cannot go out to market to buy food for yourself, to feed yourself. You cannot go to the restaurant because it's not safe. You cannot go to the hospital. The hospital has been polluted. Water bodies have been polluted. Now, your water bodies, and I make a say, they say, I'm not surprised it says spy, they are trying to paralyze our system, and they will come back to sell it. They will control. Recently, one of the African countries, borrow from China to a point that now they're not able to pay back. They have taken over the country, their airports. So if a foreigner takes over your airport, where do you stand? So you see, the thing is starting, but we need to arrest it as soon as possible. Okay. And then that's not useful. So when we are encouraging people coming on air, when they're we need to look for solutions and share solutions than attack. Or somebody will come up and attack it. And so at the end of the day, you don't see any solution. Okay. Doesn't help. Doc, ma yana senior fancy habibi ni ebesa baby enti yane Dr. Kwesi Baini or your security analyst any ne kwatwetwe enkomo no nti Aisha ne de eno na krata o de call court no no de bo ne kwa adu no nso so wa ha me yemfa de ubon krata no yemfa baako bi nka o ne fancy na fe wi a yemra so na charge ya de bo Aisha no yankenkan mamuntie na fe wi a enso ya kire ya adwene kakra de afa ho because ye die nim se one mo se wawura one o rekrata ababontin na endra me hu bi e security no yesi ye repatriate no so o repatriate will be a or say ba o man mu bi mu e processes e wo so fam enti one se waba na onipa wo abone ko no asan ba say unlawful entry o bo ne charge e wo so de ka ho but charge o de bo no an so mo say or ye illegal mining that's all and then one charge o de bo no or ye illegal mining and no one charge o de bo no see yes was how the phobia so akwa kan Attorney General asan de bi ma yes Attorney General the for charges no de me no the new one akwa ho ayo nti ebia na nunum ne be share dia na unsa me kan wa last week ni say Attorney General be take over the case sure but me wie no me on weekends they I don't follow what is going on in Ghana yeah semo enti mo be fa wan bi kan na fe ye nto aso wa ha no mo where you dey na okay I used to region I say I massive works na Endra na I meet the press no ono so I dey ko kan ho no mo say region by region and now no na ye bono region ma me Justina wusu na koye ena Endra so na ye so ye minister set Kwame Echampon yate ena koye omungusi mungu ntana but nyabia no kure ni aban we yi akwan yo ba ye nyame se ka no kure aban we yi akwan but ajabo no kure de we no munyam wie de omungusi omoye de here but when we said the ka committee meja ho de here I from Apuya Mantem kon kan pumpuni Mantem kwan once that o maye no first coat na essay o kan ayi am van say asama kese kwan asama kese kwan omunwie yo omunwie ba first coat no first coat na ese kra entiano ya saba baba foforo ma hu so ma say daddy ayi be betal on say ekwan na say ya pache mo o ma sa be ye ese
was so patchy no the second coat ni be fa so do I be the suit too don't be good na say no I be the nya 1 year credit too and we no dia nkwantani mu ho ne de kono eno nso ahyase a ba unse mo me kan no kre yen so ya driver for no mo say kwan Samu. Oh yes. The first coat na nya him. Debut. He say driver ni baako. E ka say ha na me fa. Omo aka nyina ho no mbefa. But see, I didn't say say no. Debut. Oboy say kwan no. Omo ya omo chem. Omo chem anamboa. Omo chem to bia ne ba bia wase ka na na mo fa. Debut. Dia me kem so shedan hu ye. Driver for. So omo ka say aha baako fa ha. Na omo ka say ye nyina ha de fa. Ehwa na omo nyina fa. Me ni say dia me kem hu a. Kwan fufuro da he. And dia mo so was your manage kwan bi ja na ba bia wo nam ba bia ya tire se nipa mfa wo so odim gofa wo enti ba bia se won nanam mfa na hwa na obefa driver bi na no ayi ba bia nipa nam no pe o na waka tell so de ntwe ho say do the boy ono na so be yesie ba bia nipa na de ka akofa na de abo nipa de ase ne wu but akwan de aban we yese wo tai wo kwadu se de oh boy wo ya munya ne ye preko the thing is oh ye ne ye preko ye mpede obe na 2 years se abetutu oh ye na se 2 years se abetutu anya sabi adwuma hunu no kra na wo kan no but no kra na wo kan no oh ya no wa ye but aban ni eyi kwan mo why ade ma bom se mama na mo kwan na wo yi ne pese 2 years I say get wo you abrem kwan na adwe o nsere nim sa kwan na ye ka no enkokọ tu abrem kan kwan na wa ye ne de na eda ho nye no na jabo o say dey eda ho nye ne ache papa ya ye ache o wa ye nti how many years na di na ona afia ya ba ya o debi o kan ya wonte na nadu na ye nadu na ye ana o ye to na afia ya ba ya tama ekwan ni say ya ye be kufu abra so eno obeye ye papa na so obo me bona ba so no mo de ye be but abaso bona obona say mfiri wakoma mu mfiri makoma mu because at every makuma mu because adna why no in 2 years time the same ekwan no yesade be ma contractor so osan ko yesu adwuma anya adwuma huru enti da bi o kan sa no a enhye wo mu nkura ma mo nyemmo sama bɔ me nsema mo da bi sawa wo bɔ nsema ni hunu sa mpade ya waye de aso wani na mmom empanifo ma ya de nyame nhira mo te sa bremu tunkɔkɔ kwan na o ma ye ne de eno de akufu ado ya de na peda no ma be ye no because sa kwan no na nya sa kwan na ekum ye nwie ya eyi Obuoba ni no ya nsam training no sports presenter men ka busuafo ya o sa kwan no de waya de ena no so me san fa ha no mo call kede contractors wo kwan no so o mo ye na me wan say when chifa no mo complaining no I don't so ma come no atum eno so mo ye but w why is it like that you complaining wa de ho na sense san ye ba yintimi nka adan ti ya wi de pe ne san je wi ayi anwa na wo ta frɛ bɔ maami keti jamfua obo ne sobo ekwan contractors wo so a omo ye and anwa wonka anwa wonka hwe o anwa be ka so omo ye tie bia o tam ma ye anwa nka hwe ti anwa be ka bibi wai enti aban no wa ya de o ye nse o mu nkuran na obo nyire o mo honye because enye nipa nyina na o ka bibi che no o tie ye o so say ya o fruits but anado ho me hu ni se on nioma ni bi wo mo a obefiri wansa na yehu so sa sure ni nioma o ye na no say kaja na 111 ni say kofo dua de rade nyame o mu wie so ko hunu bi rade ena enioma o ye ne say de afia kan ye no bebiri obefiri so ansa na yehu no ena 2 omo san o problem about communication omo ntimi communicate niema na omo aye no ena ade ba ko yi Ghana fo we ye ho so ye ho ne say ye no ne ye gie die no ene hia ye mo so be enti say ye economy ni timi gina na me koto aduan na ne bo ofom kakra petrol no so bo ofom kakra then e be correspond with
school na wo sisi no stem na omo de bayi okwabu musu ha ya omo awie na enya asem ketwa anado de stem no senior high schools no wo dey so mu so mu yi double track ni firi ho omo yi firi won kakra inti ka we omo yi firi ho no na ka omo communicators na omo fra na me amete no be attack me no na ka omo ka omo asem na me ka no endo omo nkan na ka wo ka say free senior high school double track ba ye mu yi firi ho kakra agenda 111 omo gusu omo ye kakra project yahodo a omo ye infrastructure first 9DC for bomb ye mo say omo ntimi nya infrastructure but na emu ye bi ara na mo ntimi nka ho asem my come no atum so omo bo adwuma but still I come okuro no omo ntimi ye bibi fa ho a na ka kenu ano nke bia ka 18 ka Ghana fo be hunu mo bon mo breki ye je IMF sika ne ba ibiti ma ye de ejina de 18 ye de breki be den kaka 18 de omo to ma ana be o me breki ba to me breki za so me breki o so mo kosoro ba fom kra o me breki o nyire wo ho na akwan de aban na ye bi but said ye wo kan no ya o nye ni yie preko me na ya na ha me no o nye ni yie preko se na be ya emfie num nsia e ya medwe ho ase kwa me nkroma kwan ya wo yie nyina bi da so wo ho no opani we na no near celebrity yes we about 60 something years 50 something years still I kwan ya wo ye e da so wo ho na yen kufu abreso atamos abreso ye kwan ya emfie num nsia na se ne asen ye ada nti no contractor for no so aya no mo so ka ho anya media me hunu se anya contractor no na this kana de be ma ade no ye tititi mla na meka wo contractor ne nsa no na mo ya hawo da bi o hwe e wo se ena no na honorable member of parliament de ma ayi achimodan honorable Alexander Kwesi Akwa the game changer ena no o raise very vital question our parliament who's all a part of is it public accounts and yes public accounts committee or kan ho already very vital question pa say question mu emu odua nyansa wom obisa Rose minister say adena mo de kwan ma contractor mo hwe se contractor no owo sika se aban sika kura ma ya ono a betumi ni sika aye na kirei waba beje na ye de kwan ma contractor na contractor no oso mia me prefinance no aka ne de ne contract na ma no biala oje wia na afi akopɛ ba bia tena ubisa no sa den na wonye kwan na o se me de aban ma me sika you want so now meanwhile contract no ko je no so ka kire mo se ubetumi a prefinance enti obisa Rose minister ne se omo ma contractor eya omo hwe contractor no ni muduro ewo sikam ni muduro ewo adwuma na wo ye no kura se wa kyere wom or track records obisa sa question of Rose minister said masa wadwene mu do and it is very true ya the contractor mama mankrofo bebre contractor dem mama wo de obrache mo dan ha ofa ahaya ye de ama obi nkwantanum ha yi omo de ma contractor bi ena no yibisa ne ho asem o se ye hwe ne bibia yira ye court ye ntua ne ka so sa wo je fini e ba sa so politicians ne ye blame wo mo ndi oboy we na ye kan see no so wo ka se ebi wo no ma mo gitumi so mo abetimi de omu sika aye later omu ntimi nye aban government project bi asa na ye no enti prefinance and then later no we raise certificate no akọju sika enti agreement enti anu sa ne betimi ga so obichi contract no onyi free the farm obi because one can say do sika be ye omo ye deje yo omo ho yeah yes and that is the problem case ni na no omo ho enti ube kom party chairman ono a na asan afa ne ho akọ register company bi e dia beje kwan no enti obeden tie no ene ye ne na adenti na ye se no ye ho ne ye sere enti sa question na honorable Akwesi Akwa bi sa no me babia na me tibia me sorry gina ho man no said this is question na ye pese bebre no abebisa tie nim problem no so ye nim Ghana ya hawo nyina no ye nim pa sa ade we ne hawo
ɛso sɛ yɛbɛ di atum no because wo kɔ di atum no do sɛ kɔ wo nua bi ani nti wo so de kɔ wo nani meka sɛ wo so kɔ wo sa hyɛ nanum wɔ baabi nti wo so wo dwene ho sɛ wahwɛ ano ne sɛ so gaw de yɛnya ne saa nti mo hu ne yɛmɔbɔ but ɔmampani abɔ adwuma year of rose 1487 kilometer rows completed emu 6404 kilometer rows enso so is in progress amampani ene na pamfo ma ya de ya do ma se but mo kan kira mo akwata se atema bo abokwan no still a wanya ye entu o meya ende no kra bo abokwan de ka ha fiti aha besi ha keke enti eno kan de o contractor ho no abo town rows no so mate se no se de ama contractor so first now middle belt and is so much free middle belt and cause the upper belt too so I'm the back of belt upper belt and I say lower belt because I cause our men the one when we are saying belt in Timoye I cause our middle belt and we are saying belt in the way the roro it's yesterday eba saa no a na ekoditi amanyofo no ayo eba saa ekoditi a wo mo enti yesere wo mo hwe no nya hu mo so mo hwe se musika ba saa no maye enti we bibiri ba ye kan ye wante contractors na ka hu bi so that say ena no se mi hu se terminator bu afu na o kasa anye den so de a kire contractors ne se contractor bi a waje kwan a wo be ye no kokwa ye beje contractor free winsem na make it ya ba je fu nsam fo obi na ni abere enti kwan se omu wie a omu wie wanchi kade kwan na hwe kwa me kotena kade ni ma ba adwuma wa ha okay chuo no aba chuo dana me kofa so se ye ni je kama omu guso omu ye enti aban na egbo adwuma ana se wo tuntum na wo magu da bi me ka abena se wo tuntum bire mu kwa da be ko ho magu ho nyina Honorable Kennedy was saying, Kunyankupon Shirano. I had a pa. So the bar quan ye, dear. Well, good into Brim Quaning. Now, Swedru crown, who drew Swedra? But I say, only I'm East Legon cry. I or down force Winya, but the most young in TSA, Modiana, the Ama contractor, and check, or site. Obey ye at Timo down in a roost in Nina 20 a.m. O say. Nina say a 2 years na kanimo mpachowai o metimi so mka so mo yedi o I am a scan ba na ayi mami sayiram ni hoyi aya wa so west wo gon so hwan wo gon hoyi say nwumre nyina na yi kwan omokoye by election no anwumre nyina na yi kwan obo na ye 11 no munya mebu nko nta o na da so o ye 11 no mebu nko nta o obi akana no atum sika no so mugu so omojeje mimi ntua bi da nti no ama fu atua na nsi mimi tua moteme da mimi ntua bi da na mi na betam so bo mutua bi da na metima akama no atum ye ne ye tua ne ye ne ye tua no ye penkuntabuo ayo mi da mi ntua be kwa mi ntua bi da oba hema me de be ko na mo ma send ntua bi da send me pa me di mi phone ada me kwa na digital no me obi na etua meka obi na otua meka ena o send the buy me de me ka kire ni pain ono an so ono an case say yete wam enya me na mama ati wo so so well waje to me dia you can go ahead ba me pa de adwen ada no strategy nyina say kura wo ma say wo be iska na wo de akomecha no ma send ya na say na mbese mi hu aban ne mo bo kakra okay na say ayi honorable ba mensa ma hu say wati ku bi a omo de check yi levy eya no wabisa no ba mensa ma be na mase ya enti owura ba mensa o yen anso ye krom ni enti ya no wabisa no wati ku bi o de check yi levy no whether you tua and how you tua head you anyways you to aso ni enko yani me pa cho jumede ni the match live on AHENKAN933FM FM simano enson ena abo apa no pa nonkono eho yeguso a ye twene kakra de ko yenanim yedi nkomo kakra de afa Aisha ne ensem no eho enti minua no so manya ne ntie sem panimfo asan akosesam
first offense omo de man no omo say or engage e illegal mining but yes asan de 9 bi akoka ho ye de 9 akoka ho de fine and last week you know so me bo amane say me ya aware nanka me catch wo say I can say it authoritatively say Attorney General will take over the case and of course per the ametiti no Attorney General asan the offenses ni bi akoka ho and definitely he will take over the case. Now we no Ghana for nyina ni di akire no ya hwe ba bi omode ebefa ba bi omode befa bi anu nsem kyerofo ye ni di akire 24/7 who say gone are the days ya we assemblyman na utimi dada ankrofo we MP utimi dada ankrofo DC MC utimi dada ankrofo ene ya to torchlight ne dia to so we MC DC u movement 24/7 ye ni di akire eni ntia ban sa na omo mpa accountability no omo ana omo benefit from a sumasi dwadie no obo nso omani abere wo so 24/7 ye ni di akire enti sa Aisha case yi sei Ghana fo ani di akire pa aba bia befa bia no ye bebisa ho asem ye nso ye bekoso na ya monitor panempo tofem ya de ho ama ne body bebram nyankopon ya ademo a 27th of this month girl ne besan akọ obesan akọ pal court ho no mo na fe omakwa kodi ho asem na wonim se ni age girl ne wo onye girl o 47 years there so onye girl oya babawa ana oya mami 47 years okay into 47 years de oya babawa na so oya mami ye fa de so oya mami na wonim se osesan na nim dua no ni oba first one na ye hu ya ye pam no osesan no na de China for ye some lie enipa du ni gina ho no abeka so ba akofo ye moma enti wuntumi nkyere se we ye antimanuba we ye kwadwo seba unhunu omo nyina ni nkete na oba biem no na okoye facial changes ne touches eno sesan na ni no de be da Ghana fo eno san abowura mu obowura mu no obae no wasan ye illegal mining ene ye te Ghana ha na ye de yen ya ayi fa elubo ohene no elubo sahi elubo ohene a wo ho no wo de momra ayi besese momra Facebook mehwe momra Facebook no mehwe wo de momra mehwe mo ani so ade momra etora bi ni ye kan ha mefe se bi a ye pekasa wo de momra mehwe e wo Facebook ahenkan 93.3 FM no momra mehwe ahenkan Facebook ni YouTube no elubo hene kuronu a ono no tim se hene no na ehọ kwampomate se se enhemfo no so ye mienu enti omo so se ne omo te ho te se ye de yi kuronu a otimuo no enkrofo fie no omo di tu galamsey elubo hene wo de momra be Facebook momra be ba police report no mane nkoso ana so na omanfo na mehwe kakra nti we no eye obi dam o da bi kowachi kakra ma ba ko nimra ma ayi ba ko nimra obi dam da bi we ni edan na se but picture ba ko ni edan yo nipa na sani dam ena o matuto kuro no we no obi dam no obeka se ba bi no obi dam ena o matum saa nti owura mu koye adwuma no pa nti anopa yi wakwa adwuma ana jama anu we asemi hu wakwa adwuma tese wo nya ho kura ene dametfo wo nya ho akwadwuma onu no sori anopa opie bedware ye ne nioma me kwabo no wawura mu nti owura saa moni mu akwaye adwuma anadwo ayi ahomache no anopa no na afia anwumre waba abonten enti se anwumre obeda saa tokuro we no na yeso mo odua kasie bi omde kata so no de akata so nyina no asan de ne mpa ne nioma si ye wrade nyankopon ayi mane na so ye ba ye beka ho asem police fo no report no so wa ha ye ba ye bedi mu nkomo mane nkoso ana so ye hwie ho abasisi ya Wububa, Jansia Tivo. You and Penfose at
betia ekinigeni ho na nyansani nso yebunu be yenkanasem anunti ahenkan 93.3 FM memni da bia anumre nonson ekopem no wotwe hia ohene ba ousu ankoma ene kwame asante womra omaje akonwa kase na omode ababu odwumadie ebrew se wo empotam ha na ubetimi abuba brahenkan 93.3 FM na bechira wo krachi powers ewo ababum sansempon forecast 1020 yanu musano ne afadwen kusie nya fufu ankobedi nanso waduro ananko ne bom ya no misi ububa yansi atibo memni da bia enumre nonson kopem no nwotwe case cruise Ghana Kuafue, Adama West Africa, Emma Jumo, Adama West Africa, a agrochemical company, what Israel. Now, what Nasia human who say, a Kuafue Tom Nebia, and Fuet me Jim Funina at the bosso, Nititu any esre, say esre Naju Fua Bossodia, and an American for a jail at the amount. Would you know maybe to say, Enkruma, tomatoes, Nyadua, watermelon, Meko, Ayoyo, Anafe, Abroba, Abra, esre nefi for fra ebano, if you agil, no first spray, esre swanson, wet to a quakutim, and as the wet team puerino, now the agil, a spray, esre Ninaso, Shannon, Mema, esreni nyibebre ansana de agil akwaku spray so de hia sa obehwe 10 tomatoes enketo ano no ahye ba akopedi egu kafukafu afidie yimu na do ensuo 15 liters afra wo de spray pe wawie wadwuma sa de agil spray wafu ase a emma enhirani a wo no ban na agu no entingu eno achi no akuefo omo nso dua bibi ti se binso enkate ana fe so ya binso no omo nso hwehwe vezil ekumfue na se prekope edi free sa no be ye ase de se wo ye nie unya hu se emfue na hyase e ba pe hwehwe vezil na first spray na sa wo de spray so pe ubetu emfue na se nyina wo to vezil a betimi de spray wafu na se empre nwotwe eno kure anso spray 1.5 acres eya no afa 30 mils ana se obesusu atre ye dididie no miensa na wodi nso 15 liters afra benya bia to ewo agrochemical shop bia eben wo Ghana fa na nyina ana se wo befre 0544325030 ana 0270575030 Adama West Africa Ghana Kuafo ye jimudi Only the four dream baby obey me aye investment and as obey me di usika kokoto obey me aye dwuma ma obosumsua when you kakra etumi ade atafre ana ene de make kanfo bisanyame power investment edema eno penny investment company na wo Ghana hanemo a omo ye very credible omo di usika ne adwuma na bosum bia so no yetumi ama omo ohani titemu 7% usika bia de beto bia no ye calculate 7% ne yetumi de sanfa so no etumi de ama na usika botin no esanso eda ho dwuma koi omo so ye kese no ewo kaswa new market saso no mbesanso another branch ewo tema committee 9 agresso road no foforo kra eno ewo agresso road ewo tezaku eni donko ensans eni di ehwanimu so penchirem bia eso sen de medesum sisi aso dia frempeni for 0557 228512 0557 228512 na what meaning pay for at me edi sawo ehonmo bisanyame power investment wo bia fataso di. Hey! Agwazi jade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wonu ah bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no ogia ene ne kyerɛ piesie bra me na masam no akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive ehuru engine mu e ma ne kyɛ me dwun ho won na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil sea horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye sea horse special 40 enu ena riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say sea horse product ena ye papa ani bonso e wo fom sem frimu fia e free na kro sea horse engine oil nko na begu me car engine mu ene fra sea horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 sea horse products enua adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo to house o se wo ba price no se wo twa blocks o se wo to blocks o ama ye adwuma ye mbre
Unisem Cement. That's Ramati. So we a mason, we a labourer, we a foreman. Na so pesa we juma ye fe ya kono ne gina painting dia. That is the product. Unisem Cement. Your bottom and a paper mu die. Na so bi pe cement papa say ya. Ehemfa no be biato. So we pe Unisem Cement biato e wa chim dan ne mpatam ha. Ubekwa some cheese enterprise. Yawo Amantra, yani Dukes filling station and the D ehwenimu. Fly 0243 583 190 and 0540 659 865. So we amazing and now foreman. Now with the enipa beto cement babru 50 bucks so ye chewa de free. Some cheese enterprise and the D aba achim dan Amantra, yani Dukes filling station edi ehwenimu. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me pato ye da se so atwen am yakoto nkra aba. Dwumadi agusu a utie no yato ne din se Maakye. Na ye the other conversations ne big interviews no toa so de ama osima no edu enso na agba pa anopa no nkron ho. Still no weda ni mu onwunu ensuo no gusu a petepete kakra. Mema ne nwanwa because ya ka chew se ne no saa ne beye we no ye frɛ no akwadwofo nsuo nti se obi eye akwadworo a we kura de ne ode asase anyanwam me no kasa yi wode ntoma kyekere ne ho ahomache ene ye sori to nsuo nim a ya betena ha ne mo ane esie wo Ghana yegusu a edi mu nsem ede ema wo no nti wadaro ma wo so sorry jantwemu bebrebe no na pebibi eye efama wo ho. Aye. Na me pacha wo omanfo a mo nso makwa register mo Ghana card na nyame adom Ghana card no aba na momra meji a yese mo frɛ officers no mo na Ghana card o mo hweso no yese mo frɛ wo mo a ba ko je se ebum Ghana fo ebi nsu tufo papa wako register Ghana card ba ku bia me witness here na make ho asema kire wo Ghana card na wako register no ena omo frefre je say frɛ na omo frefre kwa it is not part of omo job description so no omo an omo they are doing it at their own discretion omo an omo ye they are not under any obligation say we be register Ghana card no e was say san fa mobile phone near fro say ante me pa chel o card na ye ready beje what no it is not part of their work and come ho but omo ye nipa e no omo afa to omo ho so ese mo a mo cars na ba no a mo meji ye no omo frɛ mo ebi kwempo na wunnim sa ba omo frɛ ka say oba ahima madam mi nua be ma o card na ba beje wa de hello hwan ye ena ni nyina omunya abotre me pacho me kase free asumesi obenti aha also me pacho Ghana card na ba every minister come dey be fuck up massa we don't talk like that David yan kasasa na oba be sia wanum wo fu say wo so wo pekunu we ubeko okwa so dem ono so de bɔ ne nsɛm pa bɔ mpa yo erade e ma me kuno wusuma we hwa ba mpa so wa Ghana card aba na e fro se be je no utufo and by the way say number bi fro na wunim number na ye ne nkasa fon we o brown ho ase o me pa cha ho ani so that here na ono no akira wo ne botaye ntia wo de afro se botaye no obonyo so me pa cha we de e wrong line oni obi kasa say wo phone so den ne be ye wo ohun ofa ahun ofa ni so beti me dia ba mi ni sika me de beje e di se mo be send mi sika ma me dia lord fa ami oh come on eh mo so mo abotire o mu tie sa answer me be dan kare bia be ko me kai me koye adwuma wo yi customer care one of the telecommunications EB wa frey hello this is Asmesi speaking how may I help you munya bro oh Ghana for munya abotre enye kra mame kwa homade so na yekonkodi nkomo ye ne Frank Enkansa enkomo ye director National Identification Authority Brim Central Municipal Assembly
Director, what's in kind of from Sunni Maakye? Aha, I've been Tonka. Then you know, Na Bibi Aboko, yeah. Obadi Adoma, Diachi, and then Sunyamia Adomode Afiba, Wakami for you. Kamia me be kanti waka de ne na happy birthday anko. Yesterday enkwatenten ene ahoden e de ama wo. Ene nso konkonyasia no aka wunua be ma. Matiase. Meka o papa. Na no na me ne mo nkrofo yi bi. Ye wo hono mo ane ye say ye be frefre mo cards no. Abegu mo ha o mo meje ye no. Na fun a ebinom ka kire mo no. Papa. Oh, Debbie. Nyame nkoso mama abotre. Omo cars that's wo mo ha omo meje ye no. Omo so mo ha o pa ne say. Yo, the medical ada AHENKAN933 nyina ase. Na madam ase papa pay say anopeja. Mama me I can say awodapa. Happy birthday, madam ase. Na mechia motifo nyina. In fact, onje mi hu dia menka. Aje mensem. Na me ko ne ba ko ba ya me tie sanse mi am so I see. Say the career registration 2020, that is mass registration. The machines, echo centers, normally they call register will be CAB office, those cars mean a big go. Announcement, BBA amount for major, almost in here money there. Obia Babajane there as some game, but it be a now I mean, no can say. Dodona na egusu go. Until last month, Nona, National Service for any mobile attachment from the office way. Me ankasa mi butumu. Me talk credit me using so far over 700 Ghana. Na cars ne about 1,004. Ebi me say omonte ye. Ya announcement. Ebi upon announcement I radio station union omonte ye. So I went further. Se me free bia on the phone so se brane beje o card nyame adom omo maso merent die ebi beje omo die na omo asebe oye omo hwe enyi ne die ebi num kura didi atem me da nyame ade se wo se wo kura wo ho a ote nsem ebi num ka kire yi ebi num se ye bi difrodium ye frosted na ye frefre entiminia ya asem me no ka say those cars mean ego by nyame adom say na cars about 1,400 and something by nyame adom I fresh from say I me no ka say aka almost 800 ego so yeah share nim say nipa yo mo dia no mo beba I see na wadaro mo afi na mo ba be register no first no na mo complaints say omo ba omo say card ni ho sisi a card ni bi aba sisi ano so far, Kenya cars no kakra, but kakra na enya na ye printed backlogs. So yeah, my backlogs are aka. It was a printed as at Friday no, na 897. And the backlogs are all into me printed. Cars so buy cars just 203 cards, blank cards, no break. Wow, yeah. Ahine betumi aprente. You know, omo ye omo there from let's say May mu April May mu no. Omo na ye da 200 ya be. The best start to the aprente omo the amount. I know say prof say e boss enche bi beba. Before ke kan ko September ending e bi beba na backlogs bi o bi no ye dey Not to say clearly, almost soon to mean register almost same cars bepem no. Bebre no it's not a fault of DS. And more I know say when you're beyond you, more the moon take key decisions, but at least move to me as suggested your man penning for my dream home that say more the tumpening for him, na koma ye home bibia because he be as a worker say card the buy you cry and soon pa bay. Says any wow can say eja. Yet you be now so na ye juma. Ain't no dear or no becano any idea juma. I'm say cars now am I know through no fault of ours.
nti ne yɛ deɛ sɛ yɛbɛ ade yɛ voice a deɛ mpanimfoɔ bɛka no ɛyɛ fine but nka mmea mi pɛ mu deɛ nka yɛbɛsrɛ sɛ September ending ne so a na sɛ NIA4 ntumi wa nipa dodoɔ na card ɛma ɔmo a kɔmo mfa yɛbɛsrɛ mmerɛ ne kakra NCA4 ne de mmerɛ kakra bɛka ho na obiara tumi nsa aka ne card ansa na ebia ɔmo atwam ɛno yɛ menkasa ma NIA ɛno deɛ mea my own suggestion ɛna mema because menye NIA PRO nti ahwe ya na agya mano akɔ matewase ɛna me suggest sɛ nka mmere de mpanifo betia nka ɔmo de September ending ne so na sɛ ɔmo a ɔmo card o yɛ ntumi print ɔmo de kakra be de ɛbɛka ho but clearly it also wɔ hɔ a ɔmo bubu nu egu ɔmo aso ɛno ne ade a ɛha adwen no sɛbi ebia ne sɛ nipa over 800 cards bu yɛ hɔ a ɔmo magi yo meaning sɛ saa nkɔfo ni nyina ɔmo fa link ɔmo ka ɔmo sim card but what they say ɔmo fa link yɛ nti ɔkyena bi sɛ yɛtwa mu a ɛhɔ no so no ɛnyɛ NIA mfom so NIA no saa adeɛ wei no yɛgye mfom so ɔdo to mu a ɛnyɛ yɛ kyerɛ sɛ yɛn ne deɛ yɛyɛ continuous registration yɛn yɛni any deadline ɛwɔ yɛ adwuma no a yɛyɛ no office no ɛwɔ hɔ till thy kingdom come but what they say na mmom NCA4 na ɔmo de deadline ato ɔmo adeɛ ho nti sɛ NIA deɛ yɛblemu yɛn a ɛnyɛ yie nti no sɛ blame bi wɔ hɔ a NCA4 ɛna momfrɛ ɔmo na sɛ ɔmo bɛhu yɛ mmɔbɔ na ɔmo atwi mu kakra that is fine as I was saying sɛ ndeɛ yɛ me amadwen kyerɛ but yɛn NIA deɛ we have a mandate to issue Ghana cards to all Ghanaians which we have no deadline for that. It's a continuous registration. There's no deadline for the issuance of Ghana cards to all Ghanaians. Okay, but I believe say obi bab na obe register na say impo card ne nye ready a mo betumi ama ne paper bi a obetumi dia kwaya ne SIM card registration no na SIM card registration there's a card ne nye ready a me ni say be ye kire say almost scan physical card no almost scan him say telcos no also the card ne kono almost scan card na nkasa na registration no to me I go through. Name no say oba be register. Onya register within let's say 5 to 10 minutes no. Ghana card number ne dey. Say uhia dey akoye bibi betumi atwa ma. Number no AGHAD kind no. Eno dey ye betumi atwa ma instantly. Na say wo bibi a obetumi ebia meaning say self help no. So betumi e dey register before yourself. Dey no dey mean to mean kire. Into the but card ne dey to me and farm I don't think telcos no be to me I register. Na omo emeje wo card yi so se ebia na ebi mu so be register no ye ne owuo ebo bread ye say ebi mo owuo du omo ko eno so ye be da ehunu. Oh yes, I know the ebe no kre but minia yemfa ne say card 800 two person chairperson from 2020 up to now. Mube 400 minjindi. At least what the emphasis is mube 100 kura mpone which is still even on the high side in pa. There are so 700 or how mumeji you. It is still as one no ewum. Ebi no maso ade omon beso mo be ba be. Na no na ko ba sa obi say time NCA4 deadline na so a kasim no na afi ye no mo de pressure. Eba BC so say I don't know beba no so aka na to so this year so happen national service for me no nyina omokọ omo time as omokọ obi so obeye ne after attachment ho ono nso kọ this year aka yen workers for na apeni ho it no so oba na se wa magical na afi na abeje na all the pressure BC so a enye yi say am say binum ho mo pese yede ba omaboboa no ofi asa no omabeje but the days of mass registration is gone. Sebe say oko DVL ekoko ye o driver's license a ye ready say oko office on ekoje nti the best am nipa no oba wa e wo ho tiketue bia nim oba ya unya bo now me kire
baby register and one fat or form now a fair amount in Palma and or they just come. Ubo din say be a register or a be a abu funeral grounds are. Cars on the yachichim. You better na ya de odiama. Now my main fa wins on can say the last time me do my for no adwin dream bibi ho. And I won't be a person you two I a beboa. Mene ka say obia ne card ewo ye obia from polling station to polling station ye nya daje atro din nyina atro obia din you mean say bibi dey say aboabo say we want to involve the assemblymen normal boy because a person card no free office or na ye moto en atimem before no so hotom enti no ya say edin na ya tro no ye be in kakra involve assembly members no omo dem say omunim omo kama omo ni omaka yentumi mfa cars na ma assembly members ne say omo mfa mom na emom no say yenya edin no ma assembly members na bia omo betumi ni oma yeden akasa say ye call o Ghana card wono wo nti kone koje bia bibi ti sem kwanta me de omo din wo ho nyina ma honorable Denisa Bidi say Oshima, Obehu nipa bi a unimu omo ho na one o makasa na o mabeje ana say assemblyman bitumi aboa na ya announcement ewo information center abubu din no say ankofo we card ewo Ghana card office into munkonkoje am say after course no ana more for fry person yetuni ne say eno so betumi de ense san bi aba obi okro mpesa obeje kura bidi say assembly member to me na kasa na what one more the card. Okay. Emuda ho pa. Inti ma yensan Emma Utrin kwa biom. Happy birthday and live to be 93.3 and beyond. Yen kasa a fierce ne biom no na higher heights nko a. Amen. Enkonwa sie ne de oyi mi firi mu a mbubefu pa. Me nyu firi mafro pa. Yeah, that's bebre. Okay, inti yene owura Frank in cancer ena etwetwe enkomo no Bremu Central Municipal Assembly ono na ye director at the National Identification Authority NIA omo register Ghana card no edima enkrofo na yesre mo amokase na kodi ho no mo no monkogema de na wonso tumi fa koyo registration na no akra na de call bank ne ne ma hodo bebre no a eni ti yehwese ye bekọ akoye na aboa yen na mame mo adwuma ebia na wa ankasa so na wo adwuma a wose wutumi ma unua bi enya adwuma eye company say wo pe nipa eno mo aye adwuma wo pe shopkeepers emrantie yempe ma mrantie shopkeepers eno achi yesan epe packaging personnel eno no so ye pe emema packaging personnel and also mema na yepe wo mo ena customer service ne de ma ena yepe wo customer service ne ye ma ena obi obetwi abobo ya rider and also so yepe bi sa niam nan ya maboso yi se wani gye ho na opese onso so kɔ na wokɔ piri wuti na wonya adwuma no bi ya what do application letter ne de be call PH Venture eno no wo odan main lorry station honomo me ba me do mo number ne beka ho na adwuma kro ya ena owura Awal Mohammed ono ena ye head of public relations edema Youth Employment Agency aba homa so ene ne kwetwe nkomo opani woti en kan fam suni Maakye me josemenia na umpum bako de nyame adom na wo se nyame adom yenso ye ho ye pa enti na no na yehu se krata bi ne nam social media no so ye pese o confirm ma yen se eye no kre se YEA masan ebe fan crop foforo wadwuma mu yes no kre me okay no kre dia wadaro ma yemu nwram na ye nkyerechire mu kakra hyase ye whe eni babia bedrei yemi me da se ma minchia wotiefo nyina na minchia Eastern region fo nyina na menka se me da se pass for this opportunity na the youth employment to say party since 2006 I juma coping the year dream. Now after every 2 years we are yet model via na
a review of it. After the review, no, not you can say or say it was 1 year, was or say yes, for not a football. And yeah, the football. Now, so the only thing I have for anything. Send the other fan. You fat one model, maybe we are and sign a far different model at so. But this time around, you can't mean in our book that community health works and a community police now on contract as soon a last month and I year to 20 year to community police and so and yes they are nipana or a year to almost so and so you dear for na obia officer or and I say apply they are now apply it also mean our community health workers now almost ever form on by juma or chip compounds. Okay. Enti ebia na mani je ho me pese me so me apply bia. To say community health workers no qualification den. Likewise protection no and also so qualification. Yeah. Community health worker. Hello. Hello. Debbie. You ever say you be saying Eddie? Aha. Okay. Yeah. So yeah. What that man humanity to continue. Yes. So sana me di kan kai no community we no health workers so SS and community protection and so SS qualification. Then no we secondary school obetimi apply. Okay. Inti se onipa na wie senior high nko ade obetimi apply. Wow. Debi ahonhom a wo kure mu empese kure mu fu benya adwuma ye batobwa obwa ye besan akofa award na ba na fi abon komo enti adwuma no na eguso aye pa ma manfo aye no ye pa adwuma ma nkrofo aye sisi nyame adom Youth Employment Agency wo mo so mo biom aponu ato ho mo fa nipa ye besre yerim si yadan ya political protocols ne bebam awala samba awa we dey all the be chen ahoma no na ye bibi na ubiso a wo chirechire mu enti SS no eye tintin na say wo say nipa na wo atimtafo no wo say wo wi na ebia o ko university a also we math science English math science ni ebia state qualification there be yeah yeah in such a way that when we school when try math when try English when try science now onu so ntimi ko ento aso school enti eno ane say be pay adwuma ma na ye nto wo ye adwuma no na odi trashing na wo so to aso na to aso ko school na wa jai na ni nua so ade wuram nti saa na ase ye ne kakra but they won't pa ebebo ane say the nipa no etimi by the time I will be winning na okuta all the qualification community health na no mo ekon kita ho no ye can say we are the domo ebeko nursing training no ma for community health workers and community health nurses and now the Ghana Health Service I can say do hono mo feel say o madwuma no eso mo nipa o mbehwe say bia be introduce course your training college and nursing training college different community health worker na almost say 1 year bia na o ma san contract na o ma o contract na ma o certificate na o dia to so aye adwuma into sanity community police and so sometimes I can't tia we are 10 we are 35 and after we are 24 25 a bit in alcohol now so sometimes we do revenue don't say police for any pan now so we are qualified into bones or chinabina or not na fee into me chef so yeah men chef bia say unqualified crown say bia obit na come in police be found yeah for say within 2 years in a year can ho me bibi ma ho say na be ya o ade value say o fa police na o so bit na so asem na o tin awura police no. Oh, I see okay nti omo anom wo mu dada ne de omo ntumi mmabi mu obetimi amba so o apply na obetimi na oko interview na ye hu so safata obetimi asa. Okay nti me fanse na me wo community policy mu ena yen contract ne ende na no busumi August ye metimi asan ababiem abe try obetimi apply models ni nyina de opebia obetimi asan community health obetimi asan
our community police now. I see. Now we but any guarantee say we ya found. I just say almost best subject through the processes, no. Obeko interview, obeko bibia. Oh, okay. Okay. It is a do or any police upon a bay interview. It is a do on a police focus at Muadi. Fana in ya ultimate money. Oh, okay. Okay. But we no akwakoba say ne mpe bebre ya na yehunu say amanyofo no omo do omo ho agimu na omo ankasa protocol omo twenkrofo ewrem. Assurance ben na wo betumi di ama yen nim NDC ni bi. Yen nim NPP ni bi. Na yen so ye pese yenya kwanyan eso mfaso wo bi no yen no assurance ben na betumi di ama yen. Yes, I saw be apply online. Into a young form, no, and into a young cassette for your office project form, and I said, for Hako Jibiana, Uko District Assembly, how will you say, Nipana or down on MPP, NT, OTMI, and ye baby. You see, apply online. That shortlisting, your Ben and Cry, and finally, a interview or hope. Shortlisting, and the Kahun, I, the Quakoye. Maybe to I think that's from him, Hokra. Yeah, honey, I chimuda. Achim down, sorry. Achim down in him. Oh, my father, but Nim Sabia, Nim Ubu Okra, who said, MPP Nigra executive General Nimono. But some more, more rep or how? Why e? And then I make us a young cassette. Why Kauai office now watching down a code phone? www.yea.gov.gh. Echo apply or apply. Now what the printout now call office for. Then so shortlisting no because we apply or online. Shortlisting will be done here. Now you afraid achim da nipa no ascend nipa ebia ya fa nipa makoma 5 e wa achim da. Beboa. If you fa nipa 5 wa achim da na ya ka say be fa nipa 5 then so you nipa 15 abrel enti mo be interview or no bet na interview no. Na insert na your friends police commander so ewo ene nipa ba kwa obeka ho na omaye assemblyman ba ko beba beka ho police commander beka ho na ebia ye nipa na wo ho so beba beka ho. Oh, okay. Okasa wo kwa ye police ni no menim so MPP ni o. I see. Is na say short police ni train o di nipa na bakra na police ni kata won ti ni ye ju na na ka tro say ye interview na police ni kata we na o ya pagefo ni ye ju na o pagefo a it mean fa na ni ye because on na dey ye ju. Oh, okay. Okay. And there is a short list and said you can dey mo na mo be top but interviews no dey be so localities no. Yes, because me friend say Uncle Kufu be an uncle interview na so mra kram for okay. Na mo bie mu ebreben na mo be wie ebreben. Ye bie mu ena no pay. Community health no e be wie na what she said about your friend say Ukwada. Okay. That is on the 28th. Next week Wednesday. Okay. Say 28th no me boa. No cray. So enona e be wie. Entina a community protection idea. Omu to a copying 14th of next month. As I told so no do so far. The better by 15,000. 15,000. Yes. Until omu apply, but we a limited. 5,000. Okay. Me final question. Omu amudi kan fa omu wie last month no. Na omu exit plan. At the end na ne wom. Omo sika no aka be busumi no ebi busumi nsa eno no within this week plan ye be ho ehihye na etua amoka enti eno ane se ye betua amoka busumi bia mo time so amoka mo baabi but plan bia ni ho no mo se mo brand so a we ni ye be ya mamo so the HN say youth employment no ene ya ni ma contract na de HN na opese o jai out ni jai na wato stop gap juma ya fanu say bia offer will be our internship mo ho wa be internship me boa na oye juma o AHENKAN FM as internship da obenya permanent juma bia no timi jai okay enya bonded bia asem there be enya bonded the only bond ni say ono wo bond against it say amani 2 years contract and the intimi ntwem 1 month for intimi ntwem okay Matthias ono de utimi jai de bia
Eni yakro na opese oja na wasuku school na oja akọ. Na ni nua behim. Okay. And okran e no. Because you started community policing. In 2018 you find nipa makoma 15,000. But by 2020 within 2 years now aka 9,000. 6,000 etinya to aso ebi akọ mainstream police, ebi nso etimi akọ immigration and ebi nso akọ school. Nti aka ya ni register anka 15,000 abefa nyina no na mbewie na obia enya baby ahye. Okay. Na ya sanfa ni nua na we secondary school last year na ono nso etifia onye dwuma ono nso entwa ya anka obetima de akọ school na say kakra ni fia o de akọ school. Even though ene Dr. Baomi na say olanche we na no guarantor system na and no stress and then nipa no senior high school na abusia bibie ni fie kra na otimi apply University of Ghana ekwa yetimi mano loan student loan a obetimi ahwe no ho akopim so obewie 4 years ni nyina. I see. Okay. Enti other modules ne de munya emie kwan mu nto for now mienu health workers and community protection assistance and we be put ato ho. Yeah, so this is the first time cry am me na ama started concurrently. Mostly e ba ko area na assign aye but we need there yeah determine say be fan pan bebre. Area ya ye to aso artisan directory. And no yeah mabunu a omo attenda ono de nku school da anani tinu kra na ngambo ano to nku school kra. Ana we Ghana mabunu ono so pese osuan insan na adwuma plumber mason ene na keka ho omo se beba form enche bia omo se form a de be ko kusuan adwuma no e be man kakra kopim se obe pon ho a na ya ta kade a e be boa na obi na ye adwuma na de agya na kwan. Super. Inti mo be fa omo wa mo salary and I say wa mo stipends na saying 400 now. 400 Ghana cedis. Yeah. Okay. Yate inti echire yi yabesa ba ne yasan ba be di sa nkomo yi. Yes, that's Papa Awal Mohammed, head of public relations at the Youth Employment Agency. And yene ne kwatwe en community ye de ye se ochiame a onhunu na sem kan yi osenana wa sumu awu abusia masumu a o pebia no ane se obekọ wo website ho no untumi nya ma obi nyema wo ene kra de abefo yi ayemremremremrem nkola nkinkiti nyina etimi koso ko browse free enti asamene no na yegusunso a ye penkrofo shopkeepers we ne pemrante akantina wam omo betiri ohun man yoma so etimi se packaging personnel so ye pb mema customer service eno ne ye ma ene ye pe abubu ya drider me ba chawo se wani je ho anu se ode application letter ne de be call PH Ventures eno no wa chim odan main lorry station ho no mo ubehunu yen e wo ho ana number yi phrase 0209 527039 0209 527039 and a 0242 608381 0242 608381 me pa cho ye fan crofo adwuma mu eni nti onso so mana moto ena adwuma ni Ghana se adwuma no kra ba buso ha we kai former general secretary NPP John Buedu o se adwuma no ye de crofo be free be bi no mo abeye bi ha nti adwuma no adwuma no na ebuso a ye pen crofo mo abeye bi no eni nti ya no ahye ne so odi electronics no se me kan say TV fridge deep freezer gas cooker blender kettle no washing machine bebre no ho world cup no yankopon ya adomo a sisi aka nefu abese duisia miensa 63 days na ye kwa akobọ ma wonsanka wankasa TV na tena wo dem na hwe na ukopie wan hwe obi di asembe to so 055417 1393 0554171393 number obe freni atumi agye wo so ye besan akọ ahoma ne so ebiom na afei yakotwetwe enkomo ye ne owura Kwame Apia Dankwa ono eno ye president edema Pig Farmers Association of Ghana na mo amo pepre kuntwere no yese ne boa ye den opani utimi kan FM su ni Maakye na bibi abakọ de na mi bisu shai
ye de rade ase na prako na mo aye wen kakra no so mo chese ne bo kosoro na adan prako nso Russia Ukrainian war efa ne ho Russia Ukraine war one the way in the more no both internally those are important prices no as recently and then I'm what here say you better to go kakra na say omo special aduane bi ana mo de ma wo mo say in brepo no and yes it be na omo na ma omo na e ko be dia ni o be dia so say you must be ma you see the omo no pa e ria ni bre ye mo wucio this you mo there making sure that the veterinary officers are better off and bread. And see a whole job. Who he has said, Obama, the other when you income. Yes, the Diak and other more, go who the Diak and more. Omema and also Baba, I read again. And that's how I put it. The more maybe I am. Okay, inti ebo no amu pagya mu akọ ohamu agupan aduonu no. Eye preko no one nam ho no e na ne bo e be ye den sa ana eye se yakum no a wada ne nam pork e na ne bo e be ye den. Okay. Ebo no wo mu mienu. Ye wo abo no so ugina ho aye ne nkuno ne bo. Ani e wo se ye kunu no so ne bo. Na mani ntie mu ya nipa ntiase ebo na ye tun sisi no omo ye ni omo kapa na omo beto free ho that is the bias omo ne ye trum sisi no ye minimum prices no ye pay them echo 18 Ghana cedi a kilo for life that is the nko no na ye ku omo ba farm so ye ku omo so a enso ye pay them minimum echo 28 Ghana cedi. And so almost the bedroom abontin no more be joint in a restaurant ni we ni dia. And no your prices are almost the omoko akoton. Nti eno ne difference e wo mu. Nti me mpese obi ono kwakoto ne dia okwan no be kwakaka say o yes 18 Ghana cedis. Enye omo asem ne ye ka omo betokoton. But say empenizo se kodo ye man ye bu aso keka. Nti se ye to live ni mu e den ya dead nso beka no. And then I make out was a dead no. I will farm near 28 cedis a kilo minimum. And this or no better than 28 or farm more. No, the spices near the big Guna or the return of clan or the Victoria and say. I also say. I don't super. I see. Into I don't know. Shall see a bribeno no. Now maybe we have a ochina. Yate. Yura ma ye na se nti bibia ni e besa ba wo nchen biem. Mate, me da wa pa. Na anope de. Mbado se. Odi ni yesai. E fra me Obuoba Ofori Amanfo. E na radio no so de AHENKAN FM. Oh, okay. Okay. All right. Yo, ene. Anope. Obuoba ni AHENKAN da ma pa. Anope so ama ye kon adopreko na mi pa o. Oh, and that's so dear. Any dokono no a wo kan ye no. Yeah, that's me. You're Kwame Apia Dankwa, your president, and the Ghana Pigs Association. And the other country and Komono. Hey, Ghana Pigs farmers. Now, yeah, Ghana Pigs are. Who's that? No, so can't say Mufro. Hey, bra. Pigs farmers. Hey, Eddie, Kremu, Sebedro, Preko. Jaye. Samchi Enterprises see a dying. It would be we no no. Na would be see dying. Samchi Enterprises have been catching us bray. Na bra beji cement, Unisem cement ni bebre noa. Ya people with your rubber with the abrosan na wusia bentia dan bia wusie no. Ade a ye beboa mo atimi asiam na first say kura de ni jesem say ya san edi enchensen ya beka ho o ayo roso no so nketwa ne adantam ye nyina bi dia be pi so aya nya san nketwa no ane se obenya kokoduro no asimu aba
ɛwɔ yɛn nkyɛn hɔ no mu 0243 583190 0243 583190 ɛyɛ number abɛfrɛ Jubilee Hospital ɛnso so na ɛfrɛ yi wɔn ba yɛ wɔn nkuta wɔn nkura wɔn nsɛm ahwɛdeɛ a wɔn de bɛhwɛ nipa ma nipa ho atɔ no Jubilee si wɔn services ne dɔɔso pa mepakyɛw kasa tenten tɔpɔ nkonti ɔsɛ bra wɔn nso so ebutu akyem ɔdan boabo amantra bridge ne so hɔ oba wɔn bɛhwɛ wo ama wo ho atumi atɔ 0244 575799 0241 784645 wɔn bɛhwɛ ama ho atɔ anointing lady nso so ni gyina ha yi wɔsɛ deɛ cylinder burner ceiling fan rice cooker ɛna ɛyɛ kettle blender ntaadeɛ no yɛwɔ trousers sneakers ne material deɛ no khaki trousers ne bebree wɔ hɔ shirt no nso bebree wrist watch yɛade bɛtoto nsa bobɔ life de bi egugu kom yɛwɔ ne nyinaa bi ɛsan wɔ center spread carpet wɔ hɔ TV stand nso wɔ hɔ tables center table ɛwɔ hɔ ɛna standing fan jeans Lacoste round neck ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ ɛno mu a yakɔ Italy ɛna German ɛna akɔfa nneɛma papa nyinaa de aba yɛn akyi kwan ɛnyɛ yira kwan koraa akyem ɔdan mobile hɔ no a yɛne NIB bank ne di animhwɛ fra anointing lady was 0247 058102 024705 8102 fra anointing lady sisi a anointing lady ɛhyɛ wo ntaadeɛ no na wode bi nso ɛde esi dan yi o ɛno na AHENKAN933 Tech Roofing Company wɔn nso so to nsa de afro sɛ brai long span roofing sheets products no mo bebree sanding seam wɔ hɔ self lock IDTIBR ne nyinaa wɔ hɔ no mo sizes no nso 0.3 mm 0.4 mm ɛne ɛtoatoa so akɔpem 6 mm a yɛwɔ ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ standard roofing sheet no nso 8 feet by 4 your aluminium roofing sheet, Alosync, galvanized, colored roofing sheet, and a rubber roofing sheet. Roofing sheet accessories in so your rigid caps, rain cutters, valley cutters, side stream. And then yaka hu nyina wo ba wonsa ebe to me akabie na emprempre ya me no ka say yasan ko fa China, Turkey, German metal locks dia ba ɛho de ne papa plastic T&J no nso yɛ nyina bi hɔ yɛ san ɛtonton blocks a free inches ni nsia kɔpem 9 yɛ nyina hollow blocks nso wɔ hɔ yɛbɛsan so supply wɔ nwea ma de asi dan no yɛsan de aboba ka ho akyem ɔdan Kia station no anim hɔ no mu a ɛna yɛne wɔ mu di animhwɛ ɛwɔ market kɛseɛ no akyi hɔ old CMB cocoa warehouse nso wɔ Tema yɛn block factory no nso so ɛwɔ Ntiamwa hotel junction sɛ usika ɛnso betumi etuatua no kakra ɛbɔ ano pɛ na yɛde ama free estimate wɔ hɔ 20 years defect warranty ɛnso yɛde be piu so a yɛbɛsan yɛ delivery kama de ama 0245 979311 0245 979311 AHENKAN933 any Asatec roofing no maka bo mu o mo kyerɛ sɛ a total solution of any roofing still anointing ububa yanso yatibu uju hu die no wan sɛ obɛba na onso so waba betwere wudien 0593 64 9595 0593 64 9595 ɛno ne yɛ number abɛfrɛ na yɛtumi agye so kama companies yada roma no mu kura yi mu a yɛde Maakye de brɛ wɔ ɛnɛ yɛmfa frɛfoɔ yɛde asi yɛmfa frɛfoɔ nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛbɛfa afrɛfoɔ ɛna adwenkyerɛ a mode baeɛ mu ne yɛfa ino kasama kɛse no kyɛ sɛ president Akufo-Addo ɛntɔkɔ a wɔko de tia galamsey de deɛ ɛtɔ nsuom kura 2017 no mprempren a yɛka sɛ de egu so a yɛhwehwɛ we have lost it long ago kra and wasan krofo bi last year nkyia wɔ mo ɛbre ne hontie ntumi same boakye asama kɛse no nso kyerɛ sɛ illegal mining ne deɛ very popular pa o na yɛse yɛbɛko atia ne yɛde bɛyɛ amanyɔsɛm deɛ ne yɛse yɛte ho ani wɔla nyon so di free akwatia no ɔde aba no kyerɛ sɛ hwɛ wokɔ baabi a Chinafoɔ wɔn mu tu afam agudie sɛ no a ahu sɛ yɛn sase ne nneɛma no akode a wɔn wɔ no menyini si yɛn Ghanafoɔ kora yɛtete ha yɛwɔ bi ɛno nti yɛhwɛ ɛkwan yɛbɛfa so ako atia a ɛwɔ sɛ yɛm yɛ ni bere paa Ankoma Foster ɛnso di free akyem bi ni no ɔde aba no kyerɛ sɛ ɔmapanya Akufo-Addo legacy sɛ wɔgya wɔ hɔ no deɛ wɔwɔ gyidie pa sɛ bɛboa wɔn ama wɔn atumi retain wɔn seat Amisco Spelele Kaswa Republic ɔno nso die free aba no kyerɛ sɛ mom yɛ nyinaa support ɔmapanya Akufo-Addo na garamsey no yɛbɛko adi so nkonim wɔwie yɛ
wasam panimfo la ese enchia wo mo amwani fitan so kyerɛ sɛ president Akufo-Addo wo konkoden sɛ ne bɛyɛ ɔde bɛ stop illegal mining no ɛwɔ Ghana ha nanso hemfo no bi no mo wo mo ayɛ mo ho kwaku basahye ade wo mo ha dwene ɛwɔ se yɛhwɛ na yɛte wɔn nyinaa so atua nkyia nkɔma Honorable Kennedy Japan ɔno so ne dia wɔde baeɛ no wei ni bebree na mo de baeɛ yɛda se Enti ano no yɛde asi yɛba sɔre so na nwumadi ahodo aka no nso abɛtoatoa so de ama ho but kai ne hyɛ ne nsoma me sɛ Ghana Police Service de krata de aba afa Sahwi Elubo ɔhene no ani ni nua na yɛkyere wɔ mo no ɔse nipa nsia ka ho ɛna wɔ mo hwehwɛ wɔ mo ani nyina afa illegal mining kuro a wɔ mo timu no ɛna wɔ mo de tu fam agudi a wɔ mo mfa kwampa so medi bonhwa no akyi ya na kopie kwabena ne dɛm awere hosem yɛmfa sedan kɔma odi ankan Kwame Yeboa adwempa hene Kofi Mensa Kobi K Kwame Asanteni Bilima ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo de Kotoku Mayor nyankopɔ yɛ adom wɔkyene bɛsɛ na hyia hwɛ ho so yie ne ɛkɔ yie wɔyɛ number 5 phone frɛ yɛn na twe adwen si so boy aba so nyankɔ yie nso wobɛtwe adwen si so saa no ate ase ama me sɛ nipa na ɛfom nipa ɛna ɛde kyɛ ya ɔde da sɛ kyena sɛ Yesu ama good morning